السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران، مادران و خواهران عزیز، خوش آمدین به کانال کازان تیجی. با علیکم السلام. کینه خوش آمدی برادر عزیز. سازی برادر، سلامتیت خوبه؟ کار برا خوبه؟ Так, نازیم جان خوش آمدی. و علیکم السلام. خوش آمدی نامکسه. سلام و رحمتی الله اکاشوری. و علیکم السلام. سازی نازیم جان، سلامتیت خوبه؟ کار برا خوبه؟ زندگی خوبه؟
الحمدلله ساز از شما پرسیم آقا جان. شکرانه الان من خوبم بارداری عزیز. اما 100% یا الله مهربان. شما دو نفر پخش مستقیم ده. بهترین خداوند همه وقت ساز باشین آقا جان. زنده باشین. 3 نفر شدین. خوش آمده دوستای عزیز. کجا شدین برادران؟
یا الله مهربان. تشکر خوش آمدی. و علیکم السلام. سوزی دوستان سلامت خوبه؟ کار براکات خوبه؟ در کاری یا خانه دی؟ کویا درو چخچخ کنیم اکای بهرام شد بگرد نوی خوبی شکرونه علامه شکردن 3 نفر شده خوش آمدی دوستای عزیز. مزه نیست چو کاری مزه نیست. السلام علیکم و رحمت الله. سعودی خوبی کارو خوبه سوز ناز رحمت سوز یک اخده نه شرونه خدا کار چیکار براکات بود خوبه؟ کار برام بیجی با من چو کار؟ نه مزه نیسته همی اکای کی را محکم کن هم مزه نیسته بلا زیقی هستیم کی خیلی اکد خداوند تیسترک مشکلیشه پسی سر گردونا مشکلیشه آسان کنن. مشکلش هیچ آسان نمیشه مردم خمو خواب کنه هیچ آسان نمیشه مردم اکا در جهت مردم گویی مردم خیسته مثال هر یک از ویدیو کنه گپ زنن با گپی بیو نمیشوه. نه نمیشه با گپی و یکم چی نمیشه نمیشه اینمی نخیزم چندین کسو خیسته نوار میکنن یا که می نویسونن کامنتاریو دا که خیزین نوار کنی ای برادر آخی همه قمیگیشونه که با این گپی گفتنی ما و شما نمیشه. ما این نمیشه مهاجرت هر یک تای ما مثال برای یک کلکنی هر زور زندگیمون اومدگیم یا خیلیش همی میگن که خیز یگم گپ گویی نه برادر میخزه یگم گپ میگه از زبانش یگم گپی فساد میبره یگم گپی دیگه خیل میبره اینا میخزه گپ میزنه میبیان و قوا میکنن میگیرن میبرن چی میشه با یک کسی دیگه رو بردن قوا کردن. توجیکستان رفتن در نمیدونم در این ملک خداوند خودش مردم هیچ میتونه کارن میشه. در کار نیست در روسیه یگون کار در کار نیست ҳами як бародар дар тикток навор карда чандин бародаро мисол нависондиянша ки ту навор кун лекин гапи ҳақша гуфта мега ки ҳамаш мисол ба хоси аллоҳ мега меша медонинам ба хоси аллоҳ меша мега ҳаматон мега ки ҳами чӣ коре шава ба хоси аллоҳ мешава лекин охир ҳамин мусибате ки болои сари ҳами ака омад ба хоси аллоҳ омад ба хоси аллоҳ шуд ҳамин. Некем агар ҳами Аллоҳи меҳрубон агар хоҳа ҳами мушкили ҳами ака осон мешава ҳами ака мебурояд иншоаллоҳ мушкилиш паси сар мешава. насиб мебинем хай як хеле соз мешава Ҳар ахлоқ рӯз ҳам як навор биромадаеса як навор биромадаеса партофтаеса як навор ман некем охи дастаи интернета мадрумисан ака настроениям ганда бедештага наворро играт намекунад амал нестай ва ин лақлақаи ахиди аврупо хеста ин лақлақи мехезан гап мезананд аким куҷо манам ина мисол манам дар як тараққӣ расем ин метони гапа зада некем охи ҳамун чӣ результат метиҳад результат нестай результат нест наметиҳад результат ягон зарраи результат наметиҳад. аммо одамое ки ёрдамш кана мо ҳамаш дар тоҷикистонан як тишна хистаем як тишнаро пеши ҳамун ҳукумати тоҷикистон пелаш кунем хай
یا اون گپی بیزی با زیدی حکومت نبوده که همون صف گپای چی نمیگو فقط. ефир наосар шуда. ҳай ҳами қад дуо мекунем дар ҳаққиш, дуо мекунем дар ҳаққиш. ҳамун навор карда гуфта ки ҳами чанд қай хизмат карагӣ бошем, агар кам боша узри зиёд, агар зиёд боша дар ҳаққи мо дуо кунед гуфта. наворша гӯш кардем. ҳай дар ҳаққиш дуо кунем, фақат ай дасти мо шумо дуо мебиёем. мо ин муҳоҷирот чи ай даст мо мебиёя? ҳаминҷа ба як барои як рӯзгори зиндагимон омадагем. мехези ина гап мезани, ҳамун результат наметия, охака результат наметия. میگم که همه آدمایی که توجیکستان رفتن هم بعد کارانتین در ایرپورت بوده که یاردمشون داد، رویشون کرد، اوقات نون چیه دودشون پیش ای کارانتین بوده، پیش هم کارانتین و رویشون کرد، بسیار خدمت مردم کردگی، بسیار خدمتشون کردگی، هر خیل بود نبود خدمتش کرد. مثال اگه این الله میدونه، فقط دعا کنیم در حقش که خداوند مشکلش آسان کنه. تمام این قاعده است. ما این مردم اموجا میخیز بس بدی توجیکستان در روسیه خیستان در کار نیست، روسیه نمیخیزی اما همه قد میگم که مردمی ما همه اکثریتشون نونیان، نونیان، جانی نیستیان، دوستای نونیان اکثریتشون. هم وقتی که دست رسیده یک کس تو شرینار ما دقواتیم، فلانی شرینار تو زور. برای چی همه قدر نوار وقتی که در چی بودک نبودک همه قدر نوارش. مثال گاب میزدک همه قدر نوار نمیخیستن، نمیگفتن که اکر زنده باشی، سلامت باشی، رحمتی کلام مینت داره مایخده. همین چی خیلی که یک نفر میمره با قدر میشه کو این همی خیلی آدم که مرده با قدر میشه با برای وای میخیزیم بعد چی میکنیم گو میکشیم خدایی میکنیم. این همی خیلی نسام دلی این همی خیلی گو میکشیم خدایی میکنیم چی ناز و نعمت داریم بعد مخی همین در زندگیش وقتی که دامو چیش نکنی دیگه چی در کره وقتی که مرد رفته. بله روست اگه نمو دموی که نم چی میکنن، نم بیلیت چی میفروشن، اما نمیکنن ویدیو که خیلی بخیزه مردمی توجیکستان داریم بخیزه اینا گپ زنیم. خدوزده و بلا بگو همی در پستی تندستان همه گرفت همی دم دمی غریبی یک کس های پشتش نمیخیزه دم توجیکستان. بعد چه فهمونه اینه مثال با 1000-2000 آدم با 3000-4000 آدم حتی 10,000 آدم قطیرم نمیشه ایکو میشه و مایده میشه. توجیکستان مایده 100,000 آدم بخیزه بسه. مردم که خیسته گپ زدستیان مثال بچه نفرهایی که مثال میدونن میشناسن فکر عقیده خیشون خیسته گپ زدستیان اکو نمیدونم انشاءالله خودش میدونه. با این ویدیو کی میخیزه یک و میستن که میگه این ویدیو کیستن نخیزه یا بول بخیزن بو خوب میشه. خودم میترسم حکومتان نگه بیلاش کنیم خیلی برویش کنم بیویا یعنی یا توجیکو دم بیرونوف خوب میراوجید همون باید اکه ایزد همون که مرده دنیا همون مرگو میدزدن چیزاشونا گیل جگرشونا میفروشن میروانم خیلی هم یا آدم خوب به دامی رسیه همیره بردن هم خیلی کنم. خدوزدگی و کی بدی کی کار کرد خدا بزنش کی همه چیز اشید همه آدمی گوشو کنار خیلش کرده گیشه کی میکنه دیگه. اونا همو کیرم کرامت شریف هم خیلی شد ایروی چی شد؟ ایروی همی برادرای توجیک شد خیست گپ زد محافظت کرد پشتی ما و شما را گرفت خیستان گرفتن تا همه قوقتا حجتاش تخت بود، حجتاش خوب بود، حجتاش نستایشی بود. یک نیم نگذاشته چی
игнорировать кардан, игнориш кардан, роиш кардан рафт. Незаконно, действительно, короче, гражданство получили, все. آه. Бовар кунед, ина охир, ина результаташ. آه. ای خیر خداوند بزنه маҳмуд خدا و дар دنیا алам خداوند мери ایشانشون қадрут гуфта. میکنشون дуо мекунем фақат ака ки дарахшон ки худованд хай ҷои кира акаи каромат шариф ҷаннат гардона, гӯша بله хурмур بله гардона. бисёр хизматҳо карагиян. Ака дар ҷиҳати мисол суханронишон ҳамин мегӯянд кав гайдани худаш тир мехӯра. Ака дар бораи ягон камбудие гап мезаданд, лекин хай инша Аллоҳ медонад. ҳамин гуфти ҳамин бародар ки вақте ки мо шумо мегӯем ки ҳамаш ба хости Аллоҳ меша, ҳамаш ҳамин ки Аллоҳ хоҳа агар иншааллоҳ ба ҳамин нагуфтани нагуфтани моро нигоҳ намекунад, мебинӣ ки озод шуду бо омад ҷоша гирифту ё ки дар ватан мисол гашт хӯрдау чарида буд. خدایا سوز میشه خیر که نمیدونم نه هیچی نمیشه اگر مردم خب کنند 12 سال و 20 سالش میتن مردم هم خیلی بشینن 12-20 سالش میتن این گارانتیش خطه و ژورنالیست روسا گوش کردی؟ бале همون ژورنالیست روس گپی بهترین زنده گفت که خب کنین ای 12 تا 20 ای 3 تا 12 اگه حکومت توشون هیچ وقت 3 سالش نمیته 12-20 سالش میته در ترمای توشون دنیا را میگذاره میکشنش اونجا хай фақат ҳамин даст ба дуо мебардорем ки худованд мушкилиша осон кунад, бироя бо дар хизмати бародарои муъмини мусалмон, бародарои тоҷик бошад. یک آدم حکومت نیومد این مردمی توجیه که دمجه یاردم کنه یک طرفدار نداریم هم یک آدم باید گرفت بردشینه طرفدار هم مردمی توجیه کمی بده میشه الله خیلی بردنش хай ака гира кунем нашава, нола кунем нашава. чӣ хел мекунем? Инами ман ҳаминаш ҳайрон мешам ки худ дар ҳамин ҷиҳати мисол кӯмак кардан аксариятшон мисол бародар якдигаршонро кӯмак мекунанд, дар ҳамин ҷиҳат ҳам мушкилӣ мешавад дар ҳамин бародаро. Ман ҳаминаш ҳайрон мешам. хай ҳар куҷо бошанд, Аллоҳ нигаҳбоншон бошад. Ман намедонам ки ин дар калаи мову шумо чӣ омадагӣ, чӣ кор мекунем мегардем. ай хай ҳамин хелай мардум бехура е лели зиндагиша бурдестай. ҳамин гуфти инам ҷа нависондагия ки мардум метарсанд бичора гап зананд. дар ҳақиқат метарсанд ки барои як сухани چی میترسی؟ ای خدا نمیترسی زینا و کارای چی میکنه یا آدم بنده خدا میترسی؟ آخه جان تگرفی چی گپ نه آخه در پیش خداوند تو آدم خوب میشه. бале марги зиндагӣ дар дасти Аллоҳ аю. некем нигоҳ ку ки ай чӣ ҷиҳат метарсанд аксариятшон. мисол зиндагӣ доранд, зану фарзанд доранд, падару модар доранд. шояд нафаре ҳастае ки оилашона мисол гӯем ҳамин худаш тоқаи мисол дар ҳамин оила гӯем мехӯрона мепӯшонашона. ҳастае нафаре ки мисол ягон касам надорад, не ки мохи дар ин ҷиҳат метавонанд гап зананд. ин гапзанӣ результат наметиҳад. Чӣ хеле худат гуфтаст ки агар мисол мардум хезанд, мисол мардум гап зананд, мисол фаҳмонанд ки ҳамин мисол ноҳақияй, ака намедонам, ина ҳамаша Аллоҳи меҳрубон медонад. آخه میگه کامیرا 40,000 را گرفته که عزت امون برای 40,000 بندگی بدم کامیرا فریب که 40,000 گرفته آخه اکه عزت امون در چی بیزنس داره خودش سوم داره خودش و 40,000 50,000 خدمت بندگی بودم که سومی کامیرا گرفته و ایمی حساب گرفتن محکمش کن بردنش
یا الله مهربان. آره همین نمیدونم چی گپ میشه دیل مونایم پاسپورت روسیه هم خنک شید уже. Конечно, хныг میشه. بعد میگن که خیلی پاسپورت تو چوا چی روی نمیزنی و تو پاسپورت نمیگیری. این همه خیلی روز میکنم من закон یک روز закон نمیگیرن мехези که паспорт мегири я миллак заданда нигоҳ мекунӣ ки паспорт али равад кардиям игнорот мекунанд роид мекунанд тоҷикистон мери ягон паспорти дигар рафта гирифтан дар ту русия ва алайкум салом юсуф теҷех хуш омадӣ бародари азиз. ду фир додан дар кӯраи паспортам набуде. ами ком одами бақуввата ҳам боло гирифт итариш карда ё ҳам байнаш ягон одами бемаънӣ буда биз будаста. Ман аз бегонагон ҳаргиз нанолам ки бо ман ҳар чӣ карон ошно кард. ин ай бегонаҳо чӣ нолем? ай инами паспорти ҳамин али равад кардан айно чӣ нолем? Амира мегӯям пежи будам. Ай мебинем мерем ак Тоҷикистон нашид дар Россия ягон пока. Ай пиштиами ака иззат тамом будем ки Тоҷикистон бурданаш маҷбурем ки бирем бишинем ҳамҷо. айфи ҳами одамое ки ҳам мегуфтанд не мо ай пишти тим айфи ҳами одамо бахана. Yo Alloh. Axir гуфтум-ку акаи Баҳром мана дар TikTok як бародара гуфта нависондиаша ки ту чӯ навор намекунӣ, ту чӯ навор намекунӣ. Гуфтаеса ҳамон бародар ки ман навор мекунам. Мебиёянд мана арқан мекунанд, мегиранд, мебаранд. Ман ҳам дар иҷи зани фарзанд дорум мега, ҳам дар Тоҷикистон. Зани фарзандои мана мега ту мехӯронӣ мепӯшонӣ. Мана мабодае мега ман мехезам як сухани ноҷо, як сухани дағал мезанам. Манам мегирам мебарам қавати ҳамо акада мемонанд мега. Чӣ кор мекунам? Ҳамин мисол Аллоҳ ба хости Аллоҳ мисол ҳамаи кор меша. Вақте ки мо шумо мегӯем ки ба хости Аллоҳ, значит ҳамина мега Аллоҳ хостае ки ҳамин кор шуда. Некем агар Аллоҳ хоҳа мега ҳамо ака мебуроя ба озодӣ мебуроя иншоаллоҳ. Некем хая ки агар мисол ягон адвокати хуб ёванд, ягон мисол даводаи хуб кунанд, намедонам аку ин результат наметиҳад ягонташ. ба оҷа бурданаш чӣ гап нест. бояд ҳамиҷа меқабиданд, мебонданаш ҳамиҷа судиш мебаранд. ба оҷара ки бурданаш тамом уже. Оҷа уже дунёи беномусои Тоҷикистон уже. дилат ба хиноки хунук меша ҳами Тоҷикистонам ҳами Россияшам не. Ай зиндагӣ гӯ? Ай зиндагӣ уже давно ҷонам дилам хунук шидагӣ ай зиндагӣ ҳами дунё. ҳами чанд 20 соли умрам дар ҳамин Россия гузашт. ҳами кашокаш ҳами кори ҷиб не бачара созидем, не зана созидем, не очара дидем соз. Чӣ хел пир шид очамо надидемаш. На, рост мегӣ. Ина ман 4 сол шуда мусфеди падарам надидам. 4 сол шуда? 4 сол шуда. Надидам шай пеш. Даже мумкин 5 сол аст. Барое ки ай соли 2015 ай. Ай соли 2015 ин пеши ман рафт ак ватан. Ман чанд қабо эстодум, рафтам ватан, вай омодаги бу талияти ман 4 моҳ яки 2 моҳ 3 моҳ эстодум, бо гаштам омадам, ҳама омадаги дига нарафтам. Ана ки ай соли 2015 ман гӯем хе ай пеш надидамша, салом алейк надидамша падарам.
اینا من صاحب سه فرزند شدگیم و خیلی زندگی این به خاطر مثال آه. روز مانا بردن مثال به خاطر مثال زندگی را بردن میسیم صبر میکنیم کار میکنیم چیکار کنیم دیگه اینا کودکای من یک نیم ساله میشن من دو تا یک نیم ساله شدگی با پیش دیدگیم شونا من از سیمش یک ساله زیاد شده ولی فقط با همین تلفن میبینیم شونا میرم پدرجان گفته پیشم میبرویم آه. همه خیلی دنیا همه خیلی چیده نه. نه پدرم میبینی مادرم میبینی. خیلی شکرانه الله میکنیم شکرانه الله میکنیم که پستی بلندی زندگی همینه همینه پستیش هم دیدیم بلندیش هم دیدیم ای آدمای سود میکنه اگر تویشون هم فکری سوزنه که بیلت ارزون ها که هم بیلت دیر ما گرفتن وقت دو هم خیلی قیمتی هسته که ای سنم جقی دیستن تو یکشون ای سنم جقی دیستن هیچ شن نمیفهمیم بله بیزور شدیم نه بیزور شدیم همین برادرها خوش گفتی همین آمدین حرفی آدم میگه جون من نوری دانو که بنی اومده بریم طرف همین چی مسلمانی رفتن در کوه زندگی کن در کوه عربستان دبی ترکیه همونجا بیستی خوبه با اوجر هم رایم یگان تای دیگه با پیدا شد با قنات منشه و کمک ممکنه این باش هم خیلی کنن آه. نه دولت اسلامی خیلی نیستن نمیکنن اون چی بدی نمیکنن یا الله به همین طرف همین بعدی سویتسک سایوز هم هم تریان ایستادگی هم در یک جو اینجا افغانستان که مرده که من سال 2016 آمدگی بود خود علاقه یک سال شد در پیش یوخی 2016 نه ما بسیار اکنه در اسیا ایستادن نمیستم من بسیار اک میرم بسیار 6 ماه میستم یک سال میستم میرم من تیز میرم من بسیار نمیستم بزنیم ده بسیار ایستادگیم اومگه ایسین فینامیم قریب 7 سال ایستادم بعد رفتم زن گرفتم دیگه 6 ماه 5 ماه اینم تا این همی اوزینک چند قشیدیم من مینا 5 ماه با فکرم 6 ماه بگیم ده سنتیابر خیلی حساب نکنیم اکتبر نویبر دکبر ینور فوریه مارت حساب کنیم 6 ماه مارت هم بود میشه بگیم 6 ماه شیده با میفورم برم تو یکستون صدقه تویستون شم میره بیسومی میشه تیسکی 2-3 سال کار میکنی میره موبایل 2-3 ماه سوم بود میشه میره یمی دیسه مومستی بعد پلی کیسه تمام شد بعد چی فکر میکنی که کیه من قرضدار باشم 10 رو بولم قرضدار باشه سراغش کنم ها. آه. اینا ما رفتادم ما کرانتین رفتم کوخی آها. ما رفتم باور بکی نکنی 180,000 دادستم نالیچنی داشتم رفتم برای کار برخدم نه روز ایستادم 8 روز ایستادم نه اون سون بود چی خیلی نفهمیدم من تیزی بود چید که در اینجا 4-5 ماه کار میکنیم قسم جمع کنی بلا بلا میره 8-9 روزه بود چی میکنی میگردی میگم акам документ дора паспорти русӣ дора ҳамин сабаб омода тониста агар паспорт намедошта омоданаш мушкили бад буд зиндагиш дар ҳамин русия гӯем ё аллоҳи меҳрибон بعدی ویروس میگه چی خیلی اومد ما چیم گرسن روسیه میرم میام بلیت قیمت از بو رفتن هم نمیفورد برای بیرون حساب کنم این 70,000 ایوسی میگی یا 100,000 در کنه ده بلیت تو ده برد نمیخری برای بیرون 100,000
Айуса биёри хонагиро хубе. Иҷа местан як 7-8 моҳ бар рӯйшон дикини. Яке ҳам бачаи TikTok дайтам медони як урусек буд дар Тоҷикистона. Рома кия дидагеш ҳасти TikTok да. На шодибек? Кира? Як бачае ку тоҷик ай Россия Тоҷикистон ҳам карантина рафт ҳамуҷа истод дигар наёмад ба фикрам ҳамуҷа урус буд ку рафт Рома ба фикр нондора TikTok да ҳамин девнагарӣ кафр мегарда қат як бачаи тоҷик хунук ку Ба фикрам о. ҳаму омад наёмад дига истод на ҳамуҷа. Ба фикрам гуфтеса буда ки мебиём. Вай билет арзон шо ба мебиё ва ба хеле нарх гагагиҷо мебиё. Билет беҳади бад қимати мардай хуб. Ман як чиз ҳайрон мешавам ки ҳамин ҳукумати Тоҷикистон ба фикрам хеле мазоқ мекунад. Хеле суммон читари сумма? Сомония я? Сомони. А чӣ ба евро мефурӯшад? Як чиза ман ҳайрон мешавам. Чӣ ба мо евро кор накунем, мо Европада кор накунем, мо сумми урусию тоҷикӣ мебинем фақат. Ман еврора мумкин аст соли як бор бибинам, набинам тамом. Евро чӣ мефурӯшаша? Вау, 507 евро ба сомонӣ нак перевод 507 еврора чанд ҳазор мешавад? Ба Русия 70,000 қариб мешавад. Фаҳмам. Ина ки чӣ ба дар сайти ҳамин сомон айра ку медурӯд? Евро қати загияй 507 евро. Ман ҳайрон мешавам чӣ ба евро мо евре нест. Валютора ба ҳар чӣ нишон додагия оха? Охе вая мо як чӣ нишон мета. Ман сомони шол надидам, намедонам мумкин дошта бошад перевод ҳамуҷо не ки ман кай ки медонам евро нишон мета, не доллар. Охе дар уҷа чӣ хел фаҳмонтам ман дар уҷа мисол не толка тоҷико мераванд ку ҳамин любой аэропорта рав ҳами хел нишон метия, хо доллар нишон метия, хо ки евро нишон метия, ки хо ки рублёв нишон метия. Ҳар тарафҳо хелмон беғарза тоҷики ҳеҷ ки намеравозид. ҳамин самолот ягон бор ту дида ягон европеец аст. Фақат урус боша, агар ягон урус бора нара тоҷик меравад. Европейсо ба велосипед мераванд туристор. Ва чикор мекунанд дар самолот? На самом деле велосипед мераванд. Медонам ина чанд сола ман ҳамин Тоҷикистон меравам, ба ҳамин солдатое ки уруси ҳамунҷа хизмат мекунанд моро бибинам мебинам, дамсая набинам ягон европеец оли ман надидам, фақат тоҷики ҳамин мардуми тоҷик хелмон меравад. Дар сайт евро нависонад. Я ҳайрон мешавам. намедонам чӣ тариқ кинем, чӣ хеле барем. ҳазор рубл рӯӣ мекунӣ вақте ки мехоҳӣ ки мисол ҳамо 1000 рубли русита пуле ки рӯӣ кардагӣ ҳамо русӣ бояд гирӣ мехияста ҳамо 1000 рубл да бо 1.5 сомонӣ метаи баъд мехарӣ ҳамо пуле ки худут рӯӣ кардагӣ бо мехарӣ ай дастшон. Вохе ҳамо сумми урусӣ худат рӯиш мекунӣ бо онро мехарӣ ай худат. Хай чӣ хел кунем ина гира кунем ака чӣ кор кунем? оли Шодибек ҳамшанака оли рӯзи худмон меояд насиб боша. Худованд нигоҳ мекан рез ҳар рӯзе ки зиндаву солимем ака, ҳар рӯзе ки зиндаву солимем ҳамо рӯз рӯзи моай. Ҳар рӯзе ки мо хурсандем ҳамо рӯз рӯзи моай. ҳар рӯзе ки мо зану фарзанд падару модармонро мебинем ҳамо рӯз рӯзи моай. ҳозир дар иҷа дар ин ғарибӣ рӯзи мо нестай. бовар кунед ака. дар ин ғарибӣ рӯзи мо нест. чӣ рӯзай безор шидем. ҳамин қадар нозу неъмати дунёро мехарӣ, кор мекунӣ, мехарӣ дар иҷа бовар кунӣ ку
ба ошӣ намехӯри, ошӣ қатъи намегузарад. ва рост ҳеҷа намефаҳмӣ, не хӯрданта мефаҳмӣ, сари мехезӣ, сарат то хурдагӣ бачаҳо Тоҷикистонда чӣ гап боша, учам соз боша, кӯдаком соз боша, занам соз боша, иҷаша бо меқапя, бача бирем начальник ҷанг мо намекунад, чӣ гап шид, ҷои кор сир мо накунанд имрӯз. Ҳамин фақат фикр даем. бале, Я рӯзе неста бихезем бигем ҳама дар гирди ванавна, ҳама соза, тамом. Фақат фикр даем, бихезӣ якум хонаводара мебинӣ ку чӣ гап хабаре, ҳама соза, иш басӣ намекунад, ҷои кор аллохон мешавад ки бо билад бирай начальник ҷанги 10 минут дер кунӣ, бо ҷанги ҷанҷола мегирад ё сират мекунанд. Беқадре ҳастем ки ҳамин Тоҷикистонда. навроро тамошо кардӣ? Яхелеш биромадиан меган ки чиз моро чида мо барои ӯ ака хезем гав занем, моро як кӯмак карагӣ неста, вай мо ҳамун нафарое ки кӯмак карагӣ мегӯям ҳамун нафаро хезем. Марам кӯмак кардагӣ нестай. Марам ягон кӯмакам кардагӣ нестай. Ман просто мардаки хуб мардуми ғариба кӯмак кардагӣ дами карантин. Бале. Мо ҳам мисол мо ҳам метонем бихезем, чӣ ба ина морам кӯмак накарда. Мо чӣ ба бихезем? Не ки хай морам кӯмак накарда, не ки хубиш расидагие ку да як одам мусулмони мо. Бале. Намешавад. Мо ҳамин худованд аки мисол ман чӣ намекунам, дар ҳамин карантин бисёр одаморо дастгирӣ кардагим. Дастам ҳамин мисол 10 рубл омад, 20 рубл омад, роҳӣ кардагим, дастгирӣ кардагим лобои шуда. Ман медонам акам. Не ки и худованд худаш медонад, ҳеҷ як ай пастӣ мебуроянд, як камтар қоматшон рост мешавад, намегӯянд ки ака хай нав моро ёрдам кард, бия телефонш гирам раҳматш бигем. Як таш телефоном кардагӣ нестай. Вақте ки шум роҳӣ кунӣ Сбербанкам номери телефонат мебурояд ку, номат мебурояд ку. Як таш телефон накард ки ака хай ҳам карантинда ёрдам мокард, раҳмат. Гап мисол дар ӯ нестае, просто дилат хирсанд меша, хай мегӯям як телефонот ка як чӣ ка як одами ҳамин чӣ тоқа фаррухшоа. Наму то ин ман ҳаму фаррухшоро интернетда шинос шудам, ҷои кор иҷо овардамаш, қатъин буд, боро иш ки маскара дар ҳамин карантин буд, бекор буд охир. Ин ҳам як одами хуб фаррухшо, тамом дига. Ман фаррухшоро пеш дидагим, барое ки иҷа ҷои кор шуда ягон ҳафта ори истод, гӯ хай намешавад, мерам бо сумпум чиш кем, роиш кем бо Москвара уҷа ҷои корш торӣ кан, уҷа истод. Ҳозир Турсияда Медонам Турсияра. ба саг ном додаму саг моилам шуд мегӯям. Нигаҳбони тамоми манзилам шуд. Бубин фарқияти инсону ҳайвон, ба дӯстам хубӣ кардам, қотилам шуд. Хубӣ мекунӣ аксариятшона, мисол ака хубӣ мекунӣ, инами қадар мисол чӣ мекунӣ? Ба аксариятшон мегӯяд ки охи хай хубӣ кард, кӯмак кард онҳо. Мисол кӯмак кардан холисани лоҳ мекунанд, на ин ки мисол баъд мисол барои ҳамо кӯмак кардагиё ки дар як мусибати ғалтию вай мана кӯмак кардай гуфта хези дар борааш гап занӣ мегӯяд. Лекин охи мо дӯсти нонӣ набояд шавем, мо дӯсти ҷонӣ бояд шавем. Ин ҳол ман як гап мегӯям ака Шодибек, ман хай раҳ даем, мисол бигем 24 соат бисёр вақт раҳ даем ку ина мобайни ҳамин мисол фуррадора ку коми фуррадора ку мисол раҳ дая вайрон мешавад ку як фурра манъ мекунад, як ҳафта агар ҳамҷа бошӣ қатъит местай ёрдамат мекунад, намерава иҷо. Ёрдам тра намешноша ҳама одам ку не ки законе коми фуррадора законе. Раҳ да бояд мешношӣ намешношӣ бояд ёрдамаш кунӣ. Мо ҳам ратсия дорем ку мошинода мисол
را پارت پیشکی میبرویم ما نمیشنه کانال داره میبرویم بگیم که را چی خیلی که جدا کمی بوندگی میسول کمی چی چیزی داره میسول یوردم که میور از پاپچاس میورن کمی میسول یکم قریبی رینک پرینگ داشته میور نیکی تا نمیشه شم آدم میای یوردمش میکنی که مقصد ما برای چیه که میسول تا بله هم آدم نمیشنوشی نیکی یوردمش میکنی که بله tam ندونش نو یوردم کنی با خوبی تو بر ازش با خوبه که خیر شرط نیست که ما رو یوردم نکن ما یوردمش نمیکنم ما هم امی را دمی بونه ما را هیچ کی نمیشنوشن که میوه یوردم میکنم میدونه که پگه و هم را دمونه کسی را یوردم میکنم بله عکس تو اگه شدی بک نمتری فکر یار چی میکنم اینترنت ندارم مثل همین روز همین کورسی نکن اینترنت سو خانه میدارم میدونم هم میگم بسیار ویدیو تماشا یاده ویدیو تماشا کنم اما دمو ویدیو میبونن پیش تو خیپاوت میکنن چی میکنن که نه قابیدنش نیده قابیدنش بخی بروخی چی ویدیوشا میبونی چیش میکنی زنشون گپ زد مردم چی گفته بخیزین میگه برینین یک کس نخیز کو ویدیو چی در کوه بوندن هم مرده که چی با ویدیو شا میبونی خیب میکنی تا پشتیو مرده کو داود زندون های تا سون کور میکنی پشتیو خب اینه با گفتن میشید و نفرایی که خشون مبارز میدونن مبارزن با گفتن میشد اگر یگان مشکل حل شه میفت میگیم همه قدر میگن هیچ رزولتات نیست یوخاکا اصلا یگان رزولتات یگان گرام رزولتات من ندیدم موقع شدم همه قدر در همین بورا مثال گوش میکنه ببینیم تلویزیون رو نشون میده اینترنت رو میبینی همه قدر میگن هیچ رزولتات نیست رزولتات این اینترنت جای گفتن نیسته جای معین کردن همی چی را میشود که معین کنی بگوی همین اینترنت که میشون نمی روز میخیزیم که جدا چطوریه تمام دیگه تا اینترنت نیسته که ما پشت تیم و قطی تیم کامنتاریو را بخون یک گپوی می نویسونن که ما قطی تیم خدوان نگهبون باش دعا کنینی نیکی در کامنتارش چی با می نویسین این قضوری بخی برو یا پاسورد صبره بخی تو یکستون بره میگن نه نمیفهمی گپو میسون سلکای چی را مونم که قدا کی وارد شدنیه من از سلکه را میمونم کسی دورای وارد وطن شدنیه مرحمت وارد شده دورای وطن میگه میدونم یا الله مهربان بر روی آنلامی فقط در حقش دعا کنیم انشاءالله یکی ببینی که آزاد میشه میبروی آخر نه که حضور چرا بخو بایم یکی ای یک فویز گپت درسته تموم 99 فویز دیگرش توغری نمیگیره بله یک فویزش ممکن نمیدونیم چی گپ میشه چی گپ میشه نمیشه نمیدونیم нафарое ки ворид шудан мехоҳем фаҳмонам ки чӣ гуна ворид мешен пеш аз силка да ворид шудан силкае ки ҳозир ба канали казан тж мемонуманд пеш аз силка да ворид шудан ютуба стоп мекунен ҷое ки гап задисаман стоп мекунен баъд вориди силка мешавен интизор мешавен дар рӯи телефонтон камера мебурояд камера ки буромад поёни камера нигоҳ кунед клеткаи холияй сафедай ҳамҷоро меҷухен ягон чӣ менависонем номтона ё ки ягон чӣ менависонем баъдан кабута ки поёнша зер мекунед рост ҳамиҷа мебиём ман қабултон мекунам хуш омадед бардоро супер табиат хуш омадед мана як аз дига ворид шудам
ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Салому алайкум ба ҳама нафароне ки дар эфири Афрай Казан истодияну гӯш дадестиянд. Созе модари азиз, саломатитон хуб аст? Меша шукрона Аллоҳ. Шумо созен тизи? Алҳамдулиллоҳ, худоро шукр, худоро шукр. Акума Тоҷикистон гавзайсабу нафаҳмидум темаи чӣ рафтеса. Ба фикрм ки темаи акаи задам он рафтеса. мавзӯъ ҳаме дар бораи ҳами ака гуфтестем ки худованд мушкилиша осон кунад. Худованд аввалаш ки ҳама каса даст ба дуо бардорен. Беҳтарин чӣ барои инсон ин дуоа. Вақте ки Расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам пурсиданд ки ай чанд нафар зиёд боша ки дуо мустаҷоб мешавад? Гуфт ки ай 20 то 25 нафара гу уже дуо мустаҷоб мешавад. Вақте ки ҳама каса даст ба дуо бардошем, иншааллоҳ ки худо хоҳад кор ба осонӣ бармегардад. Вақте он нафарое ки 92 сол набуданд чӣ гап кора, ин каналое ки 9-10 ҳазор одам лайка талбидестиянд, ман медонам тамошо мекунам. Ростига ай кадом медонам тамошо мекунам, лайка ва ё металбам. Вақте ки ай 94 ис касе ай 92 сол ис поён таваллуд шуда, намедонам 92 сол чӣ гап кор. Барои ҳамин қад вай президент чӣ ҳаст неса, мо ҳуқуқ надорем ки вай як гап бигем. Ҳозир мо айҷа ҷанг меандозем, ду одам бегуноҳ мерава уҷа тирмара мегира, ду одами дига мебира ки акиҷо шумо рафтен дар он давлатҳои хориҷа худтона ҷобаҷо карден, зану кӯдакотона бурден, дар Тоҷикистон мардум бегуноҳа ҷанг меандозед. Чиро дар дуруи ютуб рӯбоҳ воридум мезанед? Мо шерои наре мега дар дуруи ютуб чи дар рӯбоҳ воридум мезанед? На бидро, на сухан кӣ, на гап бизан, фақат дуо ки дар ҳаққаш. Инсони хуб буд, беҳтарин инсона. Ман медонимша барои чӣ ки ман як бор телефони қатиш гав задагиам. Ман медонимша беҳтарин инсона. Не ки вақте ки мо гапи кора намедонем, бояд сухан накунем. Ҳо як бор ини ай 92 сол касе ис таваллуд шуда, биё ҷанг сар шава, бираванд ку дар очирати хлеб як рӯз бестанд ки гапи кор мешава. ман таваллудум 89 апаҷон. Ман ба хиёлам ҳастай ҳамаш. Ман худам хиёл дорам ҳамин 92 ман худам ҳама ҳамира дар ёд дорам. Чӣ хел зиндагӣ кардем медонам 92. Айна савус мегуфтем апаку, савус. Медони як камиркор. ҳам хеле орд мекарданд мехӯрданд мардум. ҳам нони ҷигорӣ мекарданд мехӯрданд мардум. нони ӯ асиёвое гӯем рози орди якум дуюм сеюм буромадага и хеле чизо набуданд. меган оз дар Тоҷикистон нарх наво қиматай мардам шигрона кунед, қиматай ҳастай меёвен мехӯрен чени ризқурӯзӣ. як бор 92 сола фикр кунед ки чӣ хел дар очирати хлеб месодем. Апаҷон ма як гап занам. Апаҷон ма як гап занам, ки хафа нашин, ягон кас хафа нашад. Сол 92 ман дар ёд дорам, ман зиндагӣ кардем сол 92. Ман соли 92 сол дар очирати хлеб худам кӯдак будам, синфи да будам, истодагӣ медонам чӣ хел буд, чӣ хел набуд. Отаи ма иштирокчии ҷанг буд, начальник бехесияти шаҳри Кӯлоб буд. Амон ном дора отаи ма. Амони чоли агар шинагида бошед, хуҷаи чол мегуфтанд, амони чолш мегуфтанд. Отаи ма ҳама ҳамин зиндагиҳо не ки мо дар пеши падару модармон будем. Чӣ чизе мехӯрдем намехӯрдем, падару модару кӯдаконро медидем. Имрӯз мо намебинем, не модарро мебинем, не падарро мебинем, не очаро мебинем, мисол не фарзандмо намебинем. Чӣ хел мешавад? ин зиндагӣ намешавад. Интернет чизи хушрӯ биромада ба интернет мебинӣ. Вақте падари ман мурд, акаи ман мурда нестанд. Даже дар сурат набуд. Чӣ набуд? Ман медонам апаҷон. Мара духтарам, ма ами Тоҷикистон вақте гаштум омам Россия, духтарам як моҳ пас гузашт, ман натонистам, карантин буд, дубора бигардам бирам. Ман маира медонам, не ки мо чӣ чизе мехӯрдем соли 92, чӣ коре мекем намекем. Мо дар пеши зану кӯдак мисол ё очаву падар модармо будем. Имрӯз нестем, мо барои ҳамин дард алламон намегем. Мо зидди Раҳмонов нестем, зидди ягон президент, ягон кас нестем. Мисол
мо просто зиндагии мо безеб шидан ҳамин ҳисоб нест. ҳамин акай амон одами беҳтарим ҳамин муҳоҷирора чӣ хел ёрдам мекард шумо худтон недидед. чӣ бай пишти ӯ як кас намехеза як гап бирава дар мисол дар Тоҷикистон бихеза хай ҳамин одам гунаҳгорам буд бибахшениш хай элаш кунед. чӣ бай бор намекунад ҳамин гапа. не акай Шодибой то он вақте ки умуман дар канало ҳуй накунем барои чӣ ки мо хумон ҳеч ки нестем гуфтаесам ҷо кардан ду одами бегуноҳа мебаранд дар тирма мешиносанд ду бегуноҳи дигара гуфти гапҳо мекушанд ё галстуко бастагӣ чалҳои ниқра дар дастшон даҳо Европа баромад каси ӯ таҳанак кун дорам ку бираванд дар пеши сека бигӯянд ки ҷаноб мо туда гап дорем омадем пеши чӣ дар кунем аввалш ки нестай хел одам нестай намераванд барои ҳамин қад дар дру ютуб фақат дуо карданд дар пурспос мекунанд шаб бо мумкин сарш мета ҳамин гумуш кунем дар ҳамин бораи ҳамин политика гап назанем. ин ҳамин гуфти ӯ бародар гуфтаку ҳарчи худо хост ҳамон мешавад. мисол ин ҳамин худованд хоста ки ҳамин кор шуд некем иншоаллоҳ дуо кунем дар ҳаққаш ки худованд мушкилиша осон кунад. ма қатъиями Каромат Шарипов ҳардумон ҳамсарқишлоқан қатъиётима кор кардага отима агроном буд вай ман медонам ки Афғонистони хизмат кардага беҳад инсони хуб буд. очуба ки миллион одама дастгирӣ кард вақте мурд даже дар мурдаш нарафтан фотиҳа бихонанд айдур гуфтан о мурди худо раҳматат кунад. ягон кас ба аврос фотиҳа нахондага о мурд худо раҳматаш кунад. ин кори мо нестай бояд мо кордор нашем хай бурдяша агар тимболи занҳо шумо дуои зан нисбати мард тез мустаҷоб мешавад. ҳамин сидқан 2 ракат намоз бихонед дар ҳаққаш дуо кунед. ӯра муъмин бародари муъмин гуфта мо дуо кунем мумкин ки ай 100 дуо як дуо мустаҷоб гардад. ман медонам дар ҳамун гурӯҳи 24 дар ислоҳ дар паём 10,000 одама лайка талбиди сайт ту агар ҳунар дошта бошӣ чӯ лайка металбӣ лайк металбӣ бро дар ҷо дар наздикӣ будро ки як сухан ки дар як хона кай шодӣ дар як хона 4 гудак дори 3 гудак дори регулировка карда наметониша. ҳолиам офарини акай Иззат офарин президент ки миллиард одама регулировка кайса ҷобаҷо кайса ин сари гуфти гапо ки оҳани дар кора қатъиё кор кунӣ кан як таймо пеш даромада дар ҷои вай кор карда метонем наметонем. барои он қай темаи мо нестай бояд мо фақат гап зада метонем баъд аз қафо як кас ба гап карда метонем дига ҳам кор аз даст мо мебиёяд. дига вақте ки мисол дасти ака дар як кас расид мисол дига аксариятшон охир дӯсти нониянд дӯсти ҷонӣ нестиянд. барои ҳамин мегӯянд ки дӯстон се наванд забониянду нониянду ҷонӣ. барои ҳамин фақат ҳамин чӣ хеле ки шумо гуфтем мана бародарамон ҳақш дуо кунем ҷавонора гумроҳ кардастиянд ё ҷавонора гумроҳ ма дилам ба ҳамун ҷавоно месӯзад ки очошон дар оҷа хун хӯрдастиянд ё дар ким ҷо баромадастиянд. фақат ки месӯза модар месӯзад дига ҳеҷ кана месӯзад. ман як шеър мехондум ку апа агар дарде кунад ҷонам фақат модар месӯзад агар хоре халад поям фақат модар месӯзад. ҳамин хела апай казан мега ки апай казан ягон темаи вай нест. ма гуфтаесам ки шумо занҳо агар сидқан дар ҳаққаш дуо кунед иншоалло ки кор шавад. фақат дуогӯ бошем бисёр ҳамаш хуб мешавад иншоалло. оле мебинӣ ки пояниша бисёр сафед аст. ғами дунё махӯре дил ғами дунё гузар дорад зи бесабрӣ макаш ташвиш шаби дунё саҳар дорад. барои нокасе ай дил ҷавониро макун қурбон мисоли одами дар роҳ ҷавонӣ ҳам гузар дорад. ҳамаш мегузарад. меҳрубон бошед. кори мо нестай бояд мо дар сиёсата дар давлата дар иззата дар дигараш кордор нашем. фақат аз дасти мо чӣ меояд фақат мо як дуо ки аллоҳ фарзандаи моро ҳидоят кунад гумроҳи ҳар як гапи дига бугум апа
як гапи дигам бегум гӯш кина. Мисол вақт мисол мегӯяд дар иззат ҳамон бояд кордор нашем. Чӣ ба мардаме ки ғариб буд, чӣ ба нагуфтан ака иззати кордор нашад, я дуо ки дар ҳаққи мо бас ай. Я мурдара мемурд, мисол ака иззати я дуо ки бас ай, на ё хабар нагир. Я беморира хабар нагирта дуо ки бас ай, ака иззат ҳамон мерафт ку пеши ҳамам ё. не шумо мақсад Хабар барам мегирифт, ёрдам мекард. ки ӯ қа гирда дорен дар рӯ ютуб дым наҷмонӣ рӯбоҳворӣ. Ана рост ана мегам. дар рӯи ютуб дар паси парда рӯбоҳ вақте ки одам гуфт ки ман шери нарм, наъра зада майдон мерора, 1 миллион одами дига овози ӯ шера мефаҳма. Чиро дар рӯи ютуб рӯбоҳвори дым меҷунбона? Ман ҳайрону. Биро бин ки ҳамон сиёнка кунан дар ҳамон иззат ҳамон рӯй кунан биган ки иззат ҳамон зиқ наша паси миллион одамо хестеса. Итайне ки дар рӯи ютуб ҳамага питира гуфтесаю, результат ҳечи надодеса. Ягон результат надодеста. Апаҷон мардими химо намехеза, акамаши 100% намехеза, барои ки мардими химо намефора. Чӣ хеле ки ина блогери ина нав қабидан ку, ина мин навални ки бад ку, чӣ хел одам хест. И хел монда намешава. ҷавобуш додан мардум хест? Не, 3.5 солаш додан ку 2 сола 8 мош додан. ҳай, Сола фақат 8 дуо мош кунед додан. иншоалло ҳамаш хуб мешад, иншоалло. Иншалло. ҳастанд бародарое ки хеста мисол гап мезананд, не ки мохи ай гап задан ҳамн гуфти худмон ки результат нестай, результат наметиё охи ай гап. И гапи бисёр меган як харабо. ҳами қадар гӯем ку ай дасти худмон ҳичи намебиёд дӯстои азиз. барои ҳамин дар ҳаққиш як дуои хайр мекунем, акае ки Баҳром. ҳамаш хуб мешавад. Дар ҳаққиш дуо обязательно мекунем. Бедуо намешавад ку. хай чӣ хеле ҷаноб гуфта ки ёвен хирен гарден, меёвем чӣ кор мекунем? Қифои зиндагӣ мешавем, мекӯем, меёвем, мехирем, мегардем. Чӣ хел мекунем дигар? ҳамаш хуб мешавад. Насиб. Як дақиқа акай Баҳром, ман звука кушум соҳиб кунам.
узри зиёд бародаро соҳиби хонаам занг зад, барои ҳамин сабаб куштум чира звука ки хай рӯсоро медоне ки чӣ хеле гав мезананд. ҳамин сабаб звука киштам ки мисол гапҳои фачи мегуфтагиш дар чӣ набиёяд, дар эфир набиёяд. Раҳмат барои лайкотон. Саломат бошен. Ки апамон куҷо шуд? Раҳмати калон, нафарое ки вориди барнома шудем суҳбат кардем, раҳмати калон. дар ин ҷиҳат апа суханое ки ин бародаро гуфтанд, мисол суханои хуб гуфтанд. мисол буда ҳастанд нафарое ки ворид мешаванд, пастзанӣ мекунанд, бисёр суханои бад мегӯянд. ин гуфтаҳои бародаро мисол барномаи худам дар мешуд, ман мисол ягон чишона мегуфтам. Агар мисол ягон пастгӯию ягон чи дар личностишон мерасиданд, дига будак. Ман мисол намемондам шуна ки дар ин бора мисол суҳбат кунам. Лекин хай худованд мушкиливу акаро осон кунаву бале рост мегӣ. Так, ҷаҳон ТВ хуш омадед. ҳамиҷа як бародар, ман намедонам чӣ буд номи чиш каналаш. як бародар ҳамиҷа ворид шуда буд, нависондак, ман чиша удалил кардам комментарияша. Бародари азиз, ҳамиҷа канали кӣ буд? Ага ҳамиҷа ята дуромад, ман сообщениша удалил кардам, нест дагая ман. ҳунари чум чӣ хеле буд ку? элонтиҷи фархурӣ. Ва алайкум ассалом. Хуш омадед бародаро ҳамакаса. тарбуз корди чи? Тарбуз чӣ кор? ҳамиҷа ҳамин апае ворид шуд, ягон каса на ҳақорат кард, на дашном кард. бисёр суханои хуб гуфт, суханои беҳтарин гуфт. нагем дар уҷа ята дуромадай нависондай ки агар ту занаки хуб мешуди, дар иҷа дар мобайни мардако дуромада гап намезадӣ. охи ҳамин туи марда ки ба номус дуромада, ҳамиҷа дар як фикр ақидата гап зада натонӣ, дар ин зана хеса гапта менависонӣ. вақте ки сухан дар бораи ягон мавзӯъ, дар бораи ягон чира мисол фаҳмондан мешава, ягон сухани хуб, дар иҷа ягон чиз запретит карда намешава ки буро чи ҳаққи гав задан набуроя бояд гап назана. ин буромадай мисол гап задай дар бораи як мавзӯъе мисол фаҳмонда ку мисол буромад рафт. некем ҳастанд нафарое ки ворид мешаванд, ба любов маркофо сар мекунанд. ту ани хеле гапора рав дар анау занако нависон, анау духтарода нависон, дар анау барномо нависон, дар анау пахшои мустақимо нависон, дар анау одамо нависон. ман тура гӯям ки шеринар гапи ҳаққа нависондӣ дар ҳамиҷа. ҳоз як зан хеза мисол инамиҷа мисол гап задесем, як апа пайваст мешава, як камбудии зиндагиша мефаҳмона, як мушкилиша мефаҳмона, ё ки дар бораи як мавзӯъ мехоҳад гап зана, як камбудира гап зана. ҳамин ҷиҳатам набояд гап зана, хаб куна. раҳмати калон зинда бошен. Так, хуб кадом беномус ту чида дуромади. акай Расулҷон хуш омаден, зинда бошен, саломат бошен.
ҳамиҷада ку дӯстои азиз, ҳозир агар ин ҳамиҷа мисол ҳам бародаре ки ворид шудагӣ буд, мана апа ворид шудагӣ буд, агар ягон сухани бад ҳақорати дашном мешуд ку, бовар кунӣ мардумам хе ҷамъ мешуда ки, мардумам хе бисёр мешуда ки, тамошобин бисёр мешудам, хе абладӣ роҳат мекардам, қарсак мезадам ки молодец, қантон назане, канали казан теҷида подписатсия мекардам, лайкҳоро тез тез зер мекардам, бо интизор мешудам ки пага бо канали казан теҷида кира ҳақорат мекарда бошам, бо канали казан теҷида кира сухани бад мегуфта бошам, ба интизор мешавам, ё ки канали ҳунар ва табиатда пага бо муқобили ки гав мезада бошам. ё аллоҳи меҳрубон. хуш бошен апай казан. Акай шодӣ, сози хубӣ тенҷӣ хай мешавад соз. Ин муҳоҷирбача пешакӣ худаш ҷавоби савол додагӣ хиша метия. Хуш омадед дӯстои азиз. Апай казан аниқ акӯ мером саром беурам вайронай. Чӣ ба апоҷон сартон барои чӣ вайрон шуд? Барои ҳамун чоплусе ки ҳам хеле нависондак. Барои хеле асабӣ нашавед. ҳам мегӯянд ку ҳазорон корвон рафтанду давдав, ҳанӯзам ин сагон доранду ҳав-ҳав. Ин ҳамун саго буд омад ҳав-ҳав шакар рафта гохе. Барои беақлош. Бале. Барои хелиш роҳафтода нашавед. Барои хелиш роҳафтода нашавед апа. мегӯянд ку харай харгаламона ёло думиш мереза, ҳама харигари шакар рӯи худ рафт. ва 1 соати 16 дақиқа шуда аллакай. Дӯстои азиз, ман шуморо як дуои хайр метем иншаалло. Ба баъдан эфира қатъ мекунаму як кам тарак дам мегирам, ба канали ҳунар ва табиатда эфир мекунам. Бо ҳечи не апай казан, намедонам чӣ гуфтӣ. Так, бисмиллоҳи раҳмони раҳим. Дуо мекунем ки даст ба дуо мебардорем. Худои худованди карим ҳамаи моро ба роҳи рост, ба роҳи иҳдина сиротал мустақим, ба роҳи ҳидоят раҳсипор гардонад. худои худованди карим касоне ки мушкилӣ доранд, худованд мушкилиҳошонро осон гардонию мушкилиҳошонро паси сар гардонад. дуо мекунем ки нафарое ки фарзанд надоранд, худованд соҳиби фарзанди солеҳ, солиҳа, солим насибшон дорад. дуо мекунем ки касое ки сафар доранд, худованд сафаршона сафари сафед гардонию сафари бехатаршон теҳию чӣ орзу ҳаваси неке дар дилҳошон доранд, ба ҳама орзу ҳаваси некшон расонию орзу ҳаваси некшон ҷомаи амал бошад. худоё ин ҷамоатро нигаҳ дор аз парешонӣ, ки ту қодиртарини қодирони дар нигаҳбонӣ. нигоҳи раҳматат ё раб ба сӯи ин ҷамоат кун, ки ҳар вақте ту хоҳӣ ин ҷамоатро шафоат кун. эй фатоҳи бахшанда, бикшо ту дили банда,
تا بنده مسلمان شود، خواننده قرآن شود. اللهم اغفر لی ولوالدي ولأستاذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ورافع درجات ومنزل برکات و قاضی الحاجات برحمتك یا ارحم الراحمین. رحمت کلام برادرها برای دستگیریتون زنده باشین. الله برکتتون تیا. در حق برادرایی که مشکلی دارن، در حق برادرای زندانی دعاگو باشین که خداوند از زندان رهاشون کنه و پیش زن فرزنداشون روانه. خداوند چی آرزو و هوس دارن به همه آرزو و هوس نیکشون رسانشونه. که مادر عزیز دور ای وطن، برای او گپی خلی سگالدکو تمام رو افتاده نشوین. هر یک کس مثال حق داره فکر عقیده خیشه بروی گپ زنه، هر یک کس میتونه فکر عقیده خیشه بروی گپ زنه. اگر او چاپلوس مثال ناموسی مردی میداشتک می برومدک همینجور مثال فکر عقیدهش میگفتک. لیکن میشه موردایی که مادرای عزیز از شما خواهش میکنیم درباره مثال تعلیم تربیه صحبت میکنیم. مثال برنامه درباره مثال تعلیم تربیه فرزندا رو چگونه تربیتیان، مادرها باید چگونه مادر باشن، در همه جهت برنامه میکنیم. انشاءالله اشتراک کنیم. مادرای عزیز از شما احترامانه خواهش میکنم وارد برنامه شوین، فکر عقیدتون فهمونین. برای مثال ما فرزندای شماییم، برای ما فهمونین که فعل رفتار ما فرزندا چگونه باشه و مادر چگونه باشه. برای اپا خواهرها فهمونین. مثال پستی بلنده زندگی را دیدگین شما مادرها فهمونین که پستی بلنده زندگی چیه، که یک کمترک عقل عقیده خوب یاد گیرن. خدا افیره نکشالی گاب نیست. حالی میستم یادم که دیگه میگم برام گپ زنم قطعی اکای شدی بگ نکی کشته اکی برو گپ زن. من پروستا گردم در گرفته یاتشه امی سبب خواستم چیکنم افیره کشم یا دورو خورم گفتم برای میخواه برو کی اکای رسول برو صحبت میکنیم. انشاءالله خواهم یا نوشپا میزنم گپ زدن میگیریم قطعی. یا الله مهربان. برو اکای رسول انشاءالله قطعی صحبت میکنیم. یا الله مهربان. اکای رسول من شما را انتظارم. اکای رسول برو چی را کوشانا را سر میکنیم، خوراک تیار کنی را سر میکنیم. هدا برو. الله برکت دی اکای رسول. دعا کردیم انشاءالله با در نماز خوندن مونده انشاءالله دعا میکنیم در حقشون.
дуо кардем ки нафарое ки паси панҷараанд, нафарое ки мушкилӣ доранд, худованд мушкилишонро осон гардонову нафарои паси панҷара будагира худованд тезтарак ба озодӣ бирораву мушкилишонро паси сар гардону тезтарак ба пеши зани фарзанд чун падару модаршону хешу ақрабошон баргардонанд. ҳамаш иншоалло хуб мешавад. Иншоалло фақат дуогӯ бошен. Иншоалло ба хости Алло ҳамаш хуб мешавад. файрадишка акам файрад ку кошонаро оли сар мекунем. Акай Расул пиёз сӯхтаг охе. Акай Расул ҳадаб ё ки пиёз сӯхтаг. Ош сирхи бад мебиёяд. Акай Абдулло хуш омадӣ. زندگی از کوزه اندیشه آبم می‌دهد، با همه دشواریم پیچیده تابم می‌دهد. زندگی هست و فریب و ما شدیم بند فریب، با همه هوشیاریم بیدار خوابم می‌دهد. با همه هوشیاریم بیدار خوابم می‌دهد. زنده باشید دوستای عزیز. Акай Расул ворид шудан. Қариб пропускат мекардам. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Акай Расул. در کنشگاه لوبی بودازی چیکار میکردن باشه؟ Нафаҳмидам. در کنشگاه لوبی بودازی چیکار میکردن باشه؟ овозот ҷуро безеб омадеса. چی با؟ Айсар Гавзан. بزه برای کشید می. овозот хеле мекунӣ ки ҳаме мегуфта бошӣ ки ба микрофон гап задаси, аммо микрофонро басоша хеле паси бад караги эхо метия. Ama помолчан я чиз набуд. барномаи гапгапай акай командир. барои чӣ акай Расулҷон барои хомшурбо гуфтӣ чӣ? لوبی بودازی ماشین хомшурбо туру шуд акай Расул. ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ҳамака. салому алайкум салом. акай Расул гӯш дорем шуморо. Oğuzhan merhaba Oğuzhan. бале бале. Beze bayağı Aysar budur. Айсар ворид шав. ҳами ютуба стоп ку баъд ворид шав. Yardım et ya. ютуба стоп кун, баъд вориди силка шав. ман силкаро мемонам Айсар.
дар масъалаи хомшурборо чӣ гуна мекунанд, дар ҳам масъала гав задастем. Расул Латифов амхели савол таи баъд ҳама овозош безе мебуроя. Ҳамин сабаба. Я бародар дига ворид шудам. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. وعلیکم السلام و رحمت الله. روز خوبه کجان سلامتی خوبه. Юсуф Теҷе Фархурӣ, хуш омадӣ бародари азиз. قربونت سوزه خوبه سلامتی خوبه. алҳамдулиллоҳ, худоро шукр бародари азиз. Шумо чӣ хел? Саломатиё хуб? Кору боро хуб? شکرانه الله همین سوزتیم. Аллоҳ баракатон тия. Ба фикрам ин канали шумо Юсуф Теҷе Фархурӣ знакоми каналай. باز همه اعلان تجه فرق کنه اما ما فهمو. Кору боракот хуб бародари азиз. بگیریم الله میشه و رحمت Зинда бошӣ. Акай Расул хуш омадӣ. خیر رسول باید سوزی خوبی سلامتی خوبه. ҳоли звукша куштагиай. شما چی حال دارین نگاه کرد؟ کور برو زندگی هست. Шукронаи Аллоҳ, ҳама 100% бародари азиз. Ирӯз як камтарак ҳамо сварка кардам. Як перемичка буд сваркаш кардам, буд арматурашу карочи сварка кардам, апаловкаш задам, заливатиш кардам. میشه. کام طرف ها دارین سنیشه؟ шаҳри Краснодарский край кору фаъолият мекунам. Я деревниш. میشه. بهترین است. ва алайкум салом суро ватана хуш омадӣ бародари азиз. якай расул чоши? Акай Расул ҳоли айрангиш чӣ кареса? Хӯрок шояд пухтеста боша, ахфои хӯрокпазиша. И буро омадӣ рафти кувача? Ака Айсар ворид шав ки бародаре ки ворид шуда буден. Акай Расулҷон ҳамҷиден? И бародармо гуҷаи телефонша ҷиқид бурома. Гуҷаи телефонтона ҷиқида чӣ? як чихе чо ҷиқидам. Ягон ҷои телефонта нараст ки программа қасоқ нестай чиз бросид мекунад. Ҳамонам агу реста буромад. Чӣ кору борда машғули худат бародари азиз? ма каме садовник из тарафои Аднисовода. Садовник. ҳаме охраник садовник ҳар ҷага. Фаҳмидам. Садовник ака касид мекунӣ газон пазонро тоза порядок наводид мекунӣ, ами мисол гирду банои хонаро, нам хонара ҳам дарахтошо ами садовникӣ ҳамин маънеро дорад. Гулу гулкорӣ ам хеле коро. не барф тоза мекунӣ, хонара обод мекунӣ. беҳтарин кор. ҳоли ман саволе дорам дахил. Акай Расул хуш омадӣ. хуш бошед. соз чӣ довозномак ҳай шуди бе? овозот ништияга мегуфта бошӣ ки самбу ферқати гав задестӣ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أكثر أصوات صوزي خوبة سلامته خوبة. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. шукронаи Аллоҳ акаҷон. дар бораи хомшурбо гуфтем гап бизанем. кайшадик мавзӯъ дига санда боша. хулоса акай Расулҷон,
چی من افیر کشتنی بودم همینجا قدا اسپید کرد نویسونده که نکش. او هم ترگم کنیم ولی لانکای بیرا بشکنیم داریم. акай расул овоза тамоман безеб омадеста. چی باید خیلی باشه؟ اگه شوی ту ай خیلی телефон ё ки дури نه تلفن دور نیست نزدیک کنه. باروش بیسویده کرم. кани ҳаму гӯем звуки ҳамун телефонта камтар паска ба гап зан. آجی چخیل شیه؟ نه سوال شد. ози ноутбук қати дуромада ё телефон қати? تلفن قطعی هم шояд ҳамин сабаб боша намедонам аз чӣ сабабай овозаш камтар безебай ака. نه کم تصویرش نمیدونم. صدا میتی ها ایخو میتی تشکر بیایی کم ҳаво инами чӣ хел фаҳмонам та инами чӣ бори нохи самбуфер охи самбуфер نمیدونم бум мекунакам хеле овоз میکروفون دوری مچید باری. ҳам борикай ҳам ғафс гӯем. ای بخیر کنم میکنم بکنم چی ها خونشوربو پختستیم و پیلولا خونشوربو پختستیم نگون که لوبیش به دوزم میشیده باشه ве лубиш дозӣ ку медонӣ чӣ хеле хомшурбо мебиёяд? луби сафедак ё сирха? یک سفیدک شنوه داریم سرخک شدیم سرخک شنویم тамад мекунем гӯ хомшурбо не? نه خونشوربو میکنیم сирха дозиши тамад меша. شما خوردگی نیستن خونشوربوی بلوبی را ман хурдагӣ не ман кардагим. همون مگه که حالا پرشوربک بعد میخوام نوزی بلوبیش میکنیم میگم بسیار فایده دارنده در چیز در جسمی آدم فایده داشته фоида дора некин фақат кӯшиш кун ки шурӯш накунӣ ки ганда залал дороба. نه یکی شور چکل شورا چکل میخوری شور همون زنکو بسیار میخورن اینجا شور خوردن نمید این برادر کیه یوسف تجه فرخوری سازی برادر خوبی نوشنه نه الله کسازی خوبه شما سلامتی خوبه. برو براتون خوبه تینجین زندگی رو کن سازه خوبه. چه حال دارین دیگه غریبی؟ هیچی اینجا گشتیم با دعای مبارک اپای کزان گشتیم در همی غریبیو یا اپای گل جهان هم فرطان دوام اومد در یکی نخواهی چید دمی همون رازگوه تجمع مرا گیریم بر را بیار اما اپای شده بگ موضوع کن در برای چی بود تربیه فرزند بود یا که چی بود мавзӯъ ман гуфтум ки ҳаминҷо модаро ворид шудагӣ буданд. ман гуфтум ки мисол вақте ки барнома мекунем модаро дар мисол иҷозат ҳаста метавонанд рӯянд мо фарзандои ӯ касо ҳастем метавонанд рӯянд як насиҳате як тавсие ба мову шумо тиянд як насиҳати хубе кунанд як пастию баландии зиндагиро ба мову шумо фаҳмонанд. мисол ки мо як чиро фаҳмем ҳаста ин нафарое ки намефаҳма ин ами дар ҳами ҷиҳати зиндагӣ ҳами фақат ами чихе гумта ҳама ҳамхобагиро медона тамом дигар результат ягон чиша намедона тамом ин ами любов маркофа медона халос не ки ҳамун любов маркофам як ҳавасакӣ тамом. بسیار خوب میشه اینجا در بسیار زندگیشون مثال بگیرم نمیشه در یک جهان بسیار آمدلی برامده акай расул телефона ҷура наздик қаб ки беҳад овозит безеба намефаҳмам.
خب چه خیلی شده پیشاد بگ 100% شده نمیخیل. اگر که من نفهمیدم значит دیگران هم نمیفهمن. فهمو میگم که میگم که همیشه در بسیاری اپاها مقصد که فکر عقیده‌های زور دارن در برای تربیه فرزند، در مقصد که تجربه دارنده در زندگیشون. مثال بگیریم نمی اپای گلجهان مثال میگیریم، برای که گپزنیش هم دیدم گلجهان شریف و همینجا در افیر داره بسیار زور گپ میزننده، بسیار یعنی که همین زندگی را به تمام قایداش میفهمونه که چیکار کردن در کار، کلینای خونه باید چیکار کنن، فرزندو را چیکار تربیت کردن در کار و چیکار رفتار کردن در کار با پدر مادر شوهر، با پدر مادر زن و غیره. اگر خوب میشید که همینجا کم کم مثال گفتی شما که مدر اومدن در همینجا فکرهای خودشون می نویستن، کم میرن که باشه شرح میدادن، ما اینجا میخوندیم و درباره همون فکرهای و یا با صحبت میکردیم اگر که نباید. مثال خب تربیت فرزند در زندگی اولین جا رو میگیرده در زندگی انسانیت. در نظر من، دیگر رو من نمیدونم چی فکر دارن، چون که زندگی میکنیم و نسل آخر میمونه. مثال اون نسل باید خیلی یک درخت میشنونیم باید ایوه میوه بخوریم که با امید درخت میشنونیم که یا که سایه سرمون بشوه یا که میوه بته. مثال اگر میوه تیانده باشه و هم خاطر فرزند همون به مثل درخته که باید خوش رو تربیهش کنیم که ایوه یا میوه بخوریم یا که سایگی سرمون بشوه. در خلاصه به همین خاطر تربیت فرزند اولین جا را میگیره در زندگی انسان، یا زن باشه یا مرد فرق نداره، اما تربیت اساسی را زن میکنه برای فرزند. تربیت اساسی را زن میکنه. چگونه که در چند افیروم اشتراک میکنم میبینم بسیاری زنها در برای مقصد که حرمت احترام پدر مادر یا که حرمت احترام خسرو خشتمان ایمین خسرو خشتمان در بسیاری زنها گپای بگیم که موافق نمیزنن که خسرو خشتمان ما ایتره مثال وای میکنن. همی وقتی حرمت نمیکنی خسرو خشتمان همیران بسیار زلال کلان داره به تربیت فرزند. او فرزند میبینه که چه خیلی معامله کرده است با کلان ترو با خسر با خشتمان چه خیلی معامله کرده است. بسیار زلال کلان داره اگر که حرمت احترامی خسر و خشتمان نباشه در زن. به همون خاطر باید اولین درجه حرمت احترام کلان سالا را کردن در کار پدر مادر خسر و خشتمان، بعد مقصد که تربیه فرزند خودش سر میشه و اتوماتیکی گفتی گپو میروان. من هم قبول کنم. خب برادر یوسفی فرخوری شما یگان گفتنی داشته باشین مرحمت. نه حق گپاتون سوز بود. من ای акамон гуфта ки садо уникун и акамон ҳами агар гулкорӣ мекунӣ а бародари азиз? ما هر روز که همی خونه همی بازاینا گفتیم تمام کار را میکنیم و تا ایشتاگی سرتاگی تو اساس زنکی مادکیش هم کورش میکنیم دست میگیره. بله من مثال میکنم نمی گل کاری و تازگی و فرض کردیم گلا میشینونی. اگر گلا شینوندی مثال در بخش پارو نرزی و یگان دارو پارو نتیشه گویم و آبوش نرزی همو گل قاق بشوه. البته چی خوب میشه. همی فرزند هم همه خیلی اینه خودت فرزنده راستی برادری عزیز؟ الحمدلله دو تا پدر بهترین الله عمری دراز پربرکت شونتیه. من صاحب فرزند بودی برادری عزیز. من شما پدر هستین، همچو پدر شما یک فکر عقیده خودتون گوین ما پدرها باید چگونه باشیم.
خیلی که ما کو قاعده میچی هم نداریم و باید هم وقت در Чиста гутамун. ما همه قاعده که شخصا فرزند خما همه وقت زن میزنم مثل خونه همسر من میگم که فقط در مقصد نگاه بین فرزندم مثل چیزی از دست میاد بکنین همونجا تربیه کنین فرزندم مثل بخونن فقط یک چی بآموزن تا که ما آوریم خیلی غریب به چی نشن در همونجا مقصد اگر ما را نگاه بین کنن فقط همین کار بود اگر خیلی همیشه همون قدم میدم و فکر خودم ما فرزند خودم هم خیلی خیلی تست بخواه بعضی سال بوها اگر میگن هرچی میدنسن کمیتر мақсад ки намак дар комҳо ширинтар аз шаҳду шакар гардад, ҷигарҳо хун шавад, то як писар мисли падар гардад. Падар аз шавқи дил дар кӯдакӣ дасти писар гирад, ба умеде ки дар пирӣ писар дасти падар гирад. Ҳамин хелам? بله بله البته. беҳтарин зинда бошӣ. تشکر акаи расул ана ки бародари азиз Юсуфҷон дар ҷиҳати оиладорӣ мана мисол оиладор мешӣ бо арӯси худ ина мисол зани ҳалолира арӯс гӯем мешава. ана аксариятҳо арӯс меган, ҳами арӯс меги ку меган ки ягон духтараки дигара то мете фалонира то мете ягон духтар ягон арӯс ёфтӣ. вақте ки арӯс меги ман соҳиби се фарзандам арӯс мегум то ҳозира. مثال گفتم میبرم بخشش همه بعضی همه بسیار چیزا خیلی کلینیک یکم میان تو مثال اگر خونه داگر یا 4 اکاونت داره 3 اکاونت 2 اکاونت داره باشه تو کلین دیم نه و همراه خونه دا همش عروس فریاد میکنن. بله انا مقصد سوال من چیه که مثال اینا مثال زن حلالی گرفتی ها فعل رفتار در زندگی بازم چگونه باشد باید مرد مثلا خیلی خود زندگی در مثال دیدی زندگی من صاحب 2 فرزند شدگی خدا رو شکر باید چگونه باشد مثال اینمی هستن برادرایی که اویلادور میشن زنش یک گویم پختپزه نمیتونه یک نمیتونه همز دختری مثال دختری یا شگرفتگی نمیتونه یک مثال روبچینه نمیتونه یگان کاری خونه رو نمیتونه هوای باید چی کار کنه زنش باید تای شطر لغت مونه زنش باید جدا شوه یا چی کار کنه مرا سیگه اکا ولی وی جمعه که بعدش میگه که زن مثال از زن کلام میگن نه ایجا بعد چه ما خدا روسی الحمدلله همه قواخش دیگه دست ما برای همسرم باوشتگی نیستم هر چیزی که میتونیستگی چیزی همو مثال مادر خودش یاد گرفتگی یگم چه تو هم قضیه نه مادر من نه پدر من نه اکا والده من نگفته که زن تو یا مثال پرلون کس نمیتونه یگم چیز کده هر چیزی تا خونه شون هیچ وقت با یک چیز نمیتونه زدن در کار نیست ولی بعضیش میگن که این ای تری میگه زدن در کار نیست همه چند قضور میرسه خودت بفهمونش یاد یا مثال مادر تا یا اپا تا چه بفهمونش یاد نگرفت امروز یاد نگرفت پگاه یاد میگیره چی بعد یاد نگیره یا رو ما سارتم یا رو ما مثال سر کنم جنگ کنم بزنمش برای چی یا خیلی کار نکر که همو مثال اما باید او بروز چی که شاور که مثال زندگی با کنم زنده باشی برادر عزیز. اپا شریف بخش اومده اپا جان. السلام علیکم. خوشبخت باشید. سازه مادر عزیز سخن رسول لطیف نشکستیم گردن شیطان شکنه سخن این کس نشکنه گفته یک گفتنی شدیم درباره تربیت فرزند هیچ از خواستم گم که حقیقتا در تربیت فرزند در مادر وابستگی داره نیکین که مادر که آرام میکنه مادر شوهرش آرام میکنه ای میبرومده که تربیت فرزند بسیارتر ای پدر زویسیده وقتی که پدر با مادر معامله خوب کنه مادر فرزند خودش تربیت کرده میتونه
اینا نگفتین که مادر تو حقوق تو حقت هست که تو فرزند کلان کنی، تو تربیت کنی. مادر آرام باشه، مادر خوشبخت باشه، فرزندی بای خوشبخت کلان میشه. وقتی که شوهر زن عذاب داد، شوهر ظلم کرد، او سنگ سرش ویران، ای کجا فرزند تربیت کرده میتونه؟ با دویم بارا تاکید میکنه که مرد تو بارین خدازاده زن که تو یک فرزند تربیت کرده ندانستی. نیکی نمیگه که این از من وابستگی کرد که من عصبی همین زنک ویران کردم، این زنک فرزندا را چی کرد؟ تربیتشون ویران کرد. وابستگی تربیه فرزندا مادر میگه، نیکی که ای پدر بسیار وابستگی داره. هیچ شما در زنها در کار نیست. زنها بسیارگی مهر به گوش نغز میبینن. زنها تیلا نمیگن، تنگه نمیگن. اگر که شما با آنها مهربانی کرده، همه وقت سخنی خوب گویتان، زنک همه روز تا بگانه سرش در آسمان گشته، فرزند شما را بهترین تربیت میکنه. بسیارگی مردها اینا گناه از زن میبینن. حقیقت گفته اکای رسول همین سبب من برای چی گفتم که درباره مردها هم باید سخن کرده شود که ما مردها بلی پوشیستی نیستیم. برای چی اینمی یک سوال میتیم همینجا نگاه کنیم که برای چی ما مردها مثال هستن نفرایی که مثال میرن یک کاری غیر میکنن، مثال یک زنا میکنن، هیچی نه. وقتی که زن یک خطاگی در راه میتیه، دیگه میتینگ میخیزونن که خطاگی کردی. گرد اثر اون زن صدها بار من در چی همه میگم که در اسلام، من شما اسلام که دونه در یگام دین زن حقوق برابر حقوق مرد قطعی گفتگی نیست. 50 گویا که زن و مرد هر دوش هم حقوق کنده در فقط در اسلام هم داشته. نیکین در همه اسلام باز زن بسیارگی اون ایجاد میکنن. ما میگم که ما مردم خدا ناترس نیستیم، ما مردم آدم ترسیم. گپی مردم ها گوش کرده که فلان چی زنی من چی گفت، فلان چی این میگه، آدم چی گفت میگه، انا این گوش کرده زنک ظلم میکنیم. اساس مردها اسلام خوانده باشه، دانسته باشه، زن حقوق نداره مادر شما نگاه کردن ده. وای به شرط حقوق میکنه که اون مرد زنک قطعی معامله میکنه، او زن روی خاطر شوهر شده مادر وی نگاه میکنه. بله. وقتی که حاجی میرزا گفت که مادرم کسلای زنم برآمده رفته، حاجی میرزا گفت که مادر زنت حقوق نداره شینه نگاه کرد، تو زنک دلش یا که برآمده نرود، تو زنک راضی کنم که وای مادری تو نگاه کنه. اپاز خوار یا که دیگرات کنی بیا نگاه کنه، انا وی حقوق داره. نیکی زنی تو نیت وقتی که تو زن راضی کننده نتونستی، وای ابیاز نیست در شما. نیکیم که بهشتی زن ای روی شوهر، بهشتی شوهر ای روی مادر. ما باید که شوهر ما به بهشت رسوندن مادر وی حرمت کنیم که مادر از شوهر مخفف نشود. ما باید شوهر ما راضی کنیم. ما چند طرفه باید، نیکی مردها این باید نمیکنن. ما باید، ما ابیازن، ما باید زنها، ما ابیازن باید کنیم. نیکی مردها هیچی، مردها ابیازن نیستن مگر مردها هم ابیازن هستن، مردها هیچ کار نیستن. من در همین فقط میشنم خداشون در چور زنگیری، در دو زنگیری حقوق بیان میکنن، میگم مرد حقوق داره چور زنگیری کنده. ای مردها شما تا چنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم شده نمیتونه. شما یک طرح هده کردم و همش همین خیلی نگاه میکرد که همین به خدا همین یک حدیث فقط میخوانم و همین آبیده میکنم، همین خرسنده میشم. من همین قدر که وقتی که در دست همه زنهاش یک خرمایی میته، میگه که اینگی رو نیکی هیچ کی نگو. وقتی که میپرسم پیغمبر صلی الله علیه و سلم که کدام زن تا دوست میداره، میگه همونه که در دستش خرما داره. دیگه نگاه کنه که همش راضی کنم با یک چی قدر وای پیش رفته. چون مردها خودتون وقتی زن گرفتن با پیغمبر برابر میکنه، نیکی وقتی حرمت و عزت پیغمبر حدیثی پیغمبر نمیگیرتون. با یک تیر یعنی 4 فختک میزنن. مثال همون گونه خصلت های خوب داشت که همه خیلی میکرد که نه اینش خفگی داشت، نه ویش، نه دیگرش. این همه مردهایی که وقتی که میگیم که ما مؤمن مسلمانیم،
ما باید پیرو سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم باشیم. باشیم همه وقت او نمیکنیم، همین گپ نمیکنیم، نمیگیم نه که فقط زنها رو گناهگار میکنیم. من هیچ وقت پشت زن من زنم، پشت زن نمیگیرم. زن عیب داره، زن گناه داره، زن اساس گناهی اساسی خودش همین زبان شای خواهی نخواهی با یک چیز گفتن نمیشه. حقیقتا در راست نیکیم او زنم خیلی زن همین خیلی چگم همین مرد زنها سطح هیله کرده دلی مرده کمی و مردها اساس فکر میکنن که سرکلان خانه مرده وای رنگی که چگم در روی خط آمدگی که مرد سرکلان خانه نه که در اصل سرکلان خانه زن مرد نیست، زنه. برای چی که او زن مصلحت، اگر او مرده که با زن مصلحت کنه، با زن هم صحبت باشه، با زن همدیگر فهمی باشه، او خانه در خوشبخته، او خانه در همدیگر فهمیه. مرده که گپی زن پسند نکنه تو کی تو چی مقتی تو گاو نمیزن و در حیاتش هیچی شده نمیکنه. وزیری مرد زنه یا نیکن در اصل اجرا کننده زنه. بله در اصل مثال هستن نفرایی که با گمان خودشون صاحب زن شدگیانو یک فکر قطعی زن گرفتگیان که میگفته باشی خونهشون یک غلام حلقه برگوش آوردگیان. همین خیلی است. نیکیم در اصل ما باید مثال با زن مهربان باشیم، فعل رفتار ما همون گونه باشه که همون گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم مثال خصلت ها داشتن، خصلت های رسول الله مثال فعل رفتار رسول الله را ما باید مثال پیرو سنت های رسول الله باشیم. نه که مونگونه مردها کمان از همین سبب کم بودن همیشه مردها، از سبب نافهمی زنها فرزندها بی تربیه میمونن. وقتی که وقتی که زمین او میمونی، من از میگ اگرو داریم، اگرو او میمونیم کم ترک میرن، میدونم که همون اگرو او خورده هم بو همین بو ما دم آمده او نگاه میکنیم که او یگم جا دیگر نبرو یا یگم خیلی نشره. ما هم او نظارت میکنیم، هم او که جوش وقت شما او محکم کرده میبره میریم. وقتی که ما او شاو میمونیم میبره میریم دو سه روز نمیبیم او چیکار میکنه او رسوم میکنه. فرزندم همین، فرزندم هر زمان باید نظارت باشه، هر زمان باید در چی باشه اپراولر کردن گیره مادر میکنه. که هر زمان من یک دوست دارم و یا همیشه انسانم که میگه هر شب قطعی فرزندم گپ میزنم، فرزندم یک تیات فرمود که این روز چیکار کردی، کنی نخون کنی کدام سوره از یاد کردی، کنی چه من فقط تا قبل رو میگم کنی همین سوره خوندی، همون کودکای میگه هم شوق کردم، میگه همش کتاب قرآن تمام کردم، میگه هم بهبودی هم خرسندم کودکو که میگه هر بیگانه زد میکنن که از پدر مزنگ میزنه ما این سوره نقل میکنیم، از پدر مزنگ میزنه ما این کارو میکنیم. بله که فرزندم من قنداتون زدن اما تا این تونیست این پگانی نخون من در تو انی میگیرم. همینم در حدیث هم دیگه که فرزند باید همیشه خرسند کردن، همینم هست. تو لیکن نگفتین که شما یه خیلی آدم و مردهای هستن خیلی من میفهمم که در مسافرت عذاب میکشن، لیکن خیلی مسافرت عذاب میکشن من همه 100% میفهمم. لیکن که اگر یک زن بی‌راحت در تلفن و یا پیدا شوم و یا خوابشون ناخواب میکنن تا سحر خواب نمیرن، تا سحر با او زن رفتار گاو میزنم، او زن در وقت جدا میکنم. نیکی در زن و فرزند خودشون در تلفن ها من در کار کنیستم تو هوش منو بگاب میگیری. از زنهای نامحرم در یگان تا در کفشون خوره خدا میته دیگه فراموش میکنن خستگی را، فراموش میکنن خوابه دیگه تمام. بعد خونه میبینن و زن حقارت میکنن که تو فرزند خودشو تربیت نکردی، من اونجا مهنت کردم مرد رفتم تو اینجا نکردی. آخه یک دست قرصک نمیبرو که دو طرف میبرو. بله مادر عزیز اکای رسول زن آهن نیست، زن هم مثل مردها یک جنسی لطیفه باوی ای زن مردها وای دیده. زن یا نیکی گردش ای گردیش مردها را بالاتر نیکی به هر حال زن ای. بله اکای رسول همینجا دین. بله بهترین سخنها اپای گلجهان ماشاءالله.
همین رسول لطیف من همین فقط خیر نشد در آمده من آید همین من هیچ وقت پشتی زنها رو نمیگم زنها بهترین از زنها بیگناه از زنها بی خطا هستند من زنو نمیگم یگام وقت یگام جا شیشته من پشتی زنه که نمیگیرم حالا فکر میکنم که خدا جام زنک من باشم چی خیلی میکنم خیلی هست از زنها هیله دارن زنها عیب دارن گناه دارن خیلی کمی در همه دنیا یگام آدم بیگناه و بی خطا بله درسته اپای گل جان 100% من بس خانه شما 100 که راضیم اما در زمان حاضره زمانی که ما و شما زندگی کردیم اما زمانی پیغمبر میمونیم در جای خودش میمونیم برای که اون زمانهای طلایی میکنن طلبی وقت عدسا میکنن خب انا در زمانی که ما و شما زندگی کردیم ایده جانب گفتی شما باید در زندگی اهمیت شود هم ای طرفی مرد هم ای طرفی زن زنها را هم که باشن وقتی که شوهر میکنن البته که جوانان شوهر میکنن لیکن پیش ای شوهر کردن باید عقلو را پیش برند و یک ترتای فسان پوشیدن سرخی سفیدی کردن زندگی نیست که باید مادر رو اساسا دخترو را تربیه کنن پیش ای شوهر به شوهر دادنشون که شوهر رفتی انا خیلی کارو را اجرا کن ایش حرمت کن دل شوهر تبیو تو اینکه بسیار اکثریت مردها هم به عقل هستن وقتی که نو زن میگن مقصد که خطاگی بسیار دارن بسیار خطاگی دارن جوانای یعنی که پسرو بعد زنگیریشون بعد همون دختر بیچاره در نظرش شمرو میشوه بعد حقارت قوت میکنن بعد مقصد که خودشا پس حس میکنه که زنه یگون چیش بگه که من حقارت نکن با قهرش میکنه با میزنش مثال نه که باید اول ای نظری من وقتی که زن شوهر میکنه باید پیشکی تربیت داشتگی باشه که باید خونه شوهرم برام چطور کنم خیلی حرمت عزت کنم که غضب شوهر نبیاد چون که از گفتم کنم مردم بسیارش به عقلن بسیارش به عقلن باور کنه روسیه در همه غربی ها در تمام جا باشه یا روسیه در یک جای غربی در اگر یوشو کلون شدگی هم که همشون 190% همه خیلی بگیم که عقلی دینی ندارن که چه خیلی باید ما مقصد که بازن صحبت کنیم فقط همین قرار میدونن که باید ما کلانتر باشیم در طور زن همین قرار میدونن باید ما باید حقارت کنیم باید خب کنه بیسته ما گوشش کنیم یکی در این بروران باید ای نظری من باید زنها زیرک باشنده چون که مردهای حاضره این مثال شما را شهر بودستن که مردهای حاضره هم مثال بگناه نیستن البته بگناه نیستن که زنها باید زیرک باشن طرزی زندگی را باید پیشکی بدونن ای مادرشون یاد بدن اگر که مادرم که نصیحت نکرد باید نکرد که باید تجربه هم مادر را باید بینه تجربه زندگیش گذشته پدرش خیلی مادرش دل میو و خیلی که دلی افته نمیتونه مثل ای هوای میتونه که تجربه بخودش بده برای زندگیش بعد شوهر استفاده برای یولی میکنم که خیلی خوبتر میشه چیم ای بگیم که هیچ را نمیفهمن نه زن نه مرد شوهر یکدیگرش هم میگیره میبیاین او خونه توی خونه میشود چون چی میشود من بسیار خونه ها را همه اویله ها را دیدیم اپای گل جهان که همسایه همون وقتی زن میگیرن بیچاره عروس همه بیاره عروس ای معلومه که جوان یوش دختر یوش میترسه ای خونه شوش نمیدونه چیکار کنه نمیدونه گیجو به هیچ کلیش نمیتیه در جرم در خونه یوچش هم یادش بودگی نیستن بیچاره میگوی که ای چی آوردگیانه ای یگون پلانت دیگه آوردگیانه تماما بمبا ای اخی بیچاره میترسه در رهگردیش ده میترسه که بیزه رو اکیران اگر بیسو میترسه انا همی حالت ده باید اخی پدش که باشه ای جانبی مادر ای جانبی یا اینکه زنهایی که در همه خونه شوهرش هستن زن باید زن بفهمه که باید پدش بکنن که وقتی که اخی گفت در سر اون که گفتون 100% روز با اخی در مابین بخص و حسد و کینه و تکبری هسته البته این در مردها دیده زنها در بسیارتره انا همینو نمیمونه بسیارترگی
همین زن ویران میکرده که زندگی ویران میکرده انا همینو یا همین هیچ بیملال نیست گیگم جای نمیشه که میگن که اوسون با اوسون مو با مو میبیه کنداش به کنداش روبرو حتی اوسون با اوسون همدیگه سوز نمیبیرن این خیلی خوی نخوین امین من پیشو خونده اومدگم همین کتاب من او قدر اكو سواد کافی ندارم اون یک خیلی چی نمیدونستگیم که من چقدر تاریخ بسیار خوندم یکی همین میدونم این ای دوره های پیش آمده که همین در دور پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین رشک بود و همین گپ و خبر بود خوی نخوی این زنک میکوه من گپ در سر چی میگم من هم در گپش ما 100% روزی ما یا همسایه داشتیم من تجربه در همین همسایه دیدم و یک بچه داشت من بچهش بسیار به انسان خوب بود اوچشون روگیتر بود بعد یک روز بعد زنک اهل فهم خدا ترس بوده که شو گفته همه خشو احترام میکرد بعد یک روز خشمش گفت که همین روز چهارشنبه سه‌شنبه خیلی آدمای کلانسال چقدر گریم کرد گفت همین تو لباس نشو گفت که من گفت که همین بروک تو آمدنی من قاق شد گفت ای حکم تو حکمشون من بالاتر گفت من گفت میبیا من جنگ میکنم شو گپ خشتماش چی نکرد خشتماش خاک دنیای برداشت که انا کلمه نپسند نمیکنه هر بروک شوش پرت شوش اومد انا که او چه او شورا او بچه‌ش همه خیلی که زنیتون نپسند من گفتم درآمد شوش گفت که همه چند روزی نبود گفت در کار بود هوای نمیکردی گفت من گفتی که تو بگونی ششتم و تو همون بعد همه جده خطاگی در زنک برومد و من همون خطاگی در زنک برومد من گفتم خیلی دیدی که شد گفته خوشت آمد خیلی اوچه دیدی نه گفت یک دم گشت بعد طرفی اوچه شد گفت که تو نمیکردی تو میرفتی خوشت آمد تو میگفتی خولا جان میبخشی میبیم میجنگ میکنم و میزنم هر التماس شون دیدی که خوشت آمد سر فروش شوش دیدی که خوشت آمد سر نمیفروره پیش شروع شد دیدی یک خیلی اوچه نمون خیلی میبخشی خیلی خیلی میشه همون هیله کو انا همین گپ دستری اون که انا همین تکبری خودخواهی آدم با من تو گفتی من گپی تو رو گفتم تو انا اوپشتی و چه تگرش گفته بسیار زنها در همین هم خطاگی میکنن من این 100% میگم که همه وقت گفتی شما که دیلیوبی کردن در کو همین دختر در خانه اوچه من در شما میگم در دختر در خانه اوچه چقدر نصیحت کنی تربیت کنی درس زندگی بود تماما دیگه تو دادری وای ندروی وای نمیفهمی صد مادر فرزندش تربیت کنه که گو که بچم رو ایخو خیکو وای میبیو جهانی خوش میکشو و کتابی خوش میکشو وای وابسته همه خانواده دیده تربیت میوبه من یک انسان در یک وقت کتاب خوندم یک دختر بوده چقدر دختر آروم در وقت مکتب خونش همه دختری خوب انسانی خوب همه حلیم گپ زدن قطعی یکم که جنگ کردن میترسه ایمو بعد چند سالا گذشت چند سالا میگذره یکی میگه گذری من در یکی بازار میشه یک آواز در گوش میگه همین آواز شیناس میگه قطعی کسی جنگ داره همین گشت نگاه کردم میگه زنه که نشناختم نه که همه آواز شناختم طرف همه آواز رفتم گفتم تو فلان چی میگم خ رنگ روش کندو هم خ نگاه کرد میگه سرش خم گفت که نه تو همون دختری با گشت سرش برداشت گفت او چی میگی و گفت که توی خیلی دختر نبودی که گفته ایست ما همین سودا خرید من همین سودا و یا ساکپاچل رو من در تو جواب میتیم بخیر که وقتی که وای رفته بعد میگه که تو چی بلو شد که تو چی خیلی زنک دختری بودی حلیم بودی انسانی خوب بودی تو چی خیلی گنده شدی این من همین فقط آواز تا فهمیدم شناخته و میگه میدونی وای زنک چی بود من از زندگی کرد وقتی که ناعدالتی خوشتامنم ناعدالتی چی تهمتایی که در سر من آمد من همون گرچند خوبی کردم در سر من بسیار چرمه شکستم چقدر من ظلم کردن گفت بعد من گفت این ابراز گرفتم در زندگیم کم تا روز این نه همه از طرف خونی پدر و مادر وابستگی داره بسیاری کلین از همه خانواده وابستگی داره این گناهی که کلینی که در خونی خوشتامن میکنه از پدر و مادری و تربیتی نداره ها هست بسیاری مادرای هستن که تلفن کرد خیلی ها نیکی خسته دست مادر کمتره بسیاری مادرها میگه بچم وزبینی کن نیک با خیلی حضور جوانات پیشینو میبرداشتن حضور نمیبردارن این تربیه عزوی سر خونی شوهر این گناه در خونی شوهر دیده میشود دختر در خانه شوهر دیگر میکنن حال پسیخیکی دختر ویران میکنن یا خوب میکنه یا بد میکنه این ای خونی شوهر وابستگی داره
یک قصه حیاتی اگر چه می روایت کنم، یک خواهر خودم خانه شوهرش داشت، چند سالشی زندگی کردستن. راستی ما از سال 2007 در روسیه ام، حتی 18 ساله نبودم اومدگی بودم. همین روسیه دارم، خیلی میرم توریستان میبینم. خلاصه ما از زندگی ویو با خبر نیستم که کیان ویو از نام نمیشناسم. خلاصه دودر میداکی یک روز تلفنش زنگ میزنم، میبرداره که اما خواهرچم میگه که مقصد که مرا ای خونه سر کردگیان شمانم قطعی دختروش شوش دکور یکی ای خونه سرم کردیم قطعی دکوم در بیرون در پشت دروازه شون استرگی میگه انا رایش که نگو در اچم یا نگو زیب میشوان. لطفا بالو که خیلی بیو ما خیلی بودی بر همچه میهمونی برم. خب میخیزه میره دودر رو میگیره میبیورش با هرما میبیوره به خونه را. خیلی بعد استا سیرانو گب میبروید که زنه توقع نمیکنه با میگه میگه که دودر رو میفهمه هم قمیگنش که در کم نگو یا که همو جنگ شدیان یعنی که خشتومان قطعی کلین جنگ شده خواری ما راستی پیلی جنگ کنی تماما نداره. الحمدلله همه خوارم اهل قرآنن حفیظ قرآنن پیلی جنگ کنی ندارن. نه که بسیاری بعد میگه که حقارتم کرد پدرم حقارتم کرد مادرم حقارتم کرد. جوابش گفتم که حالا نگو هم خیلی دکتر قبول و خدمت فقط حقارت کن که میگه خیستن قطعی همو قیسین بلو میگه خیلی زدن. خب با بغضی ای او چی میگن بچه‌هاش یعنی دودروی شول هیواروش میگه اومدن کوچه کشیدن به سرم که کوچه میزنه موزی همین گپ دودر رو میفهمه. ای خلاصه دم زنگ زدن ما زنگ زدم خیلی قچون راز برو گپ خبر خیلی باشی. خواهرم خودش زنگ زد گفت اکاجون التیموس یگون کسا یگون سخن نکن زنگ شو نزن من خودم حلش میکنم من خودم انشالله شما میارم یک بلو میکنم مقصد که همه پرابلم من خودم حل میکنم. موست جنگ جنجال نکنن که من ایت روزی نمیشم یعنی که همین کردم من روزی نیستم. اول خیلی در غضب اومدم گفتم زنگ میزنم اقرا چپ شو میکنم کی با دیدم که گپاش توریه. بعد زنگ زدم اقرا نکردم احوال پرسی کردم که قبل نصیحت حدیث شما وارد متوجه کردم. ای خلاصه گپای گفتگی ما گفتم دوستی و ملایمی یکی اکید بعد در بعدی کورو یعنی کوروش حل شي پرابلم ها حل شي شو اومد گیری بودش با میسو زندگیشون خوش بشی و فکرم در خواهرم را که این اوخی زن بین که خودش مرا زن زد که اکا التماس همی کورو را نکنم خودم حلش میکنم این ابو دلش شیوف و قسطن مقصد زندگی کرد که کور با کور پکشی یعنی که کورچه قطعی میگه زدنی میدن. سبحان الله. گفتم که اوخی همه زنکو خیلی بوشان همه اختارو خیلی بوشان پرابلموی بین یعنی که شوهری و بین اویلری چون هیچ کنه چون با دیلیوی کنن میسو حالش کنن دنیا بهترین میشه ان شاء الله. بله خیلی زنها این حقیقتا در طور حاضر میدونی سببی بسیار خانه ویران شوی آدمو از چیه سببی بسیار خانه ویران شوی انا می تلفنه وقتی در دوره پیش من یک آدم در یک قشلاق دیگه در یک شهر دیگه شو میدادم و بیچاره تو میرفتن خبر میگرفتن که دختر میزدن میگفتن گفت چی میشکستن پچق میکردن مایده میکردن بس زمین یکسو میکردن با وای میخست آدم میشد راست میشد. وقتی پدر و مادرش آمدن به یک آزوده اون زنک طاقت میکنه برای که هم در سر قهرش همون تلفن نیست که پدر و مادر در تلفن کنه آرام میشه با پدر و مادر میبیاد. هر کس در سر قهرش در یک تلفن میکنه در یک کس میگه انا همین تلفن گرسوخته حاضر که همین خوی نخوی همین من صد نمی قزنه که با عقل باشم جوش میبه من در همین زور میبه میخوام همین دل مکشون در یک کس نقل کنم و وقتی که همون وقت میخوام یا که خوب رو میو یگم خیلی اصلا ما آروم کنم که من تلفن نگیرم دستم در یگم کس نگم برای که بعد پشیمون میشم که چی ده همین نگفتم. وقتی که در یک جا هست کو میگه که او مادر به دخترش نصیحت میکنه که تو پرابلمت دامن نگو دختر جان تو زندگیت دامن نگو و میگه چه جان میگه که تو نغز میشی نه که وقتی بیاد در دل من میمونه من بخشیده نمیتونم بیام. Иҷра я матал астай пага ва ё мешан зану шу мо у шумо мешем саги шумру. Барои ҳамин анаму як тивга саку
як ҷои дига ҳамин нақли ҳамин касбурин як хоҳара шавҳаруш мезана, баъд аз сари қаҳруш хоҳаруш мезана, додаруш бай мекунад, баъд хай мефаҳманд ки ҳамун хоҳарашро задин. баъд додаруш рафта чӣ мекунад? рафта ҳама касара мебиёну язнаро мезананд. баъд хоҳарашона мегӯяд хӣ рафтем ки, мегӯяд намерам. баъд ҳамаш мехезанд мебуранд мерам, баъд додари кинҷагӣ дилуш месӯзад, мегӯяд апа ман накуша язна. баъд тори бо мебуроӣ як пойда меиста ки нагатҳое ки ҳамин як язнам апа мазана бо додаро мебиёед ки ӯ занак мерави болои сари шуш даю шуша сила кара мегира, вой задан даста кошон шикана задан таом ва ё ки гуфта ви мебахше гуфта ҳамо шуша хаб медоране ки гап дар сари он ки дар сари ҳамо хабай гуфта не ки бояд ки дигароям ба ақли каран дар кор кун, ҳамо хоҳара ё апаро дастият кунад ки камтар сабр кун, ором шав, ин рӯз ҳоли корро ҳал намекунӣ, пага ман мерам кори туро ҳал мекунам. ӯ занак дига ӯ келинчак ӯ духтар тоб саҳар ором мешавад, пага фикр мекунад, мегӯяд на биё. Як дар сари қар ҳамо на танҳо ай духтар зависта, ай калоноям зависиста. Вай дар сари қар ҳама мехоҳад ки телефона гирому як кас як чӣ гум. Некин ки хай зиндагӣ ай мегӯ ки зиндагӣ сад ҳилла дорад. Шукронаи худованду хай ҳамин будагиай да. беҳуда нагуфтиян ки зиндагӣ аз кӯзаи андеша обам медиҳад, бо ҳама душвориам печида тобам медиҳад. Зиндагӣ ҳасту фиребу мо шудем банди фиреб, бо ҳама ҳушёриам бедор хобам медиҳад. ҳамин хел аз зиндагӣ. ба ҳама пастию баландиҳои зиндагӣ шукрона бояд кард. барои ҳамаш мо бояд шукрона кунем. худованд ҳар коре мекунад беҳикмате намекунад. баъд мо мефаҳмем, ҳозир мо ҷавонем намефаҳмем зиндагӣ, набудани либос, набудани чӣ дар мо бадбахтӣ аст. бас син сол ки рафт, фарзандо калон шуд, парончак шуд, бас ҳозир як хушбахтӣ мо чи аст? ҳамин хобем сармо мебардорем, дар ҷогааш вайш дар ҷога боз ҳаст мемони хоб мери, як вақте мехезӣ ки ҳамно дар ҷога нестанд дига. ҳама парончик шуда. то саҳар бедор куҷо бошанд, чӣ кор карданд, зиндагӣ баъд чӣ бошад? ҳозир лаҳзаҳои хушбахтиро мо барои ночизе мо вайрон мекунем. хай ҳамин чӣ мегӯяд савремини ақли одам баъд пурра шуда рафтан мегирад. то ай кӯдак таваллуд шудан то 60 солагӣ ақл кам дохил мешавад. одама тез ба ақл накарад худованд ку ҳамон ақла кам дода ки ҳамин соста ёд гирифта рафтан гирад. барои ҳар як кор дар ҳама ҷо дар тамоми ҷо сабр нависонед. Сабр ҳамин ягон маъние доштайда. сабр барои ҳамин ки ҳар як зиндагӣ да ман ҳама бора мегӯм ки ҳама бора мардҳо, ман чӣ мегӯм, рост занаку ман пушти зана намегирам, лекин мардҳо шумоям занҳоро фаҳметон. ман дар тамоми амри маъруфи тамоми ҷо мефаҳмам, гӯш мекунам, фақат фалончи занак қанчи, фалончи занак тагиромочи, фалончи занаки ход. охир чо дар ягон амри маъруф намегӯяд, о мардаке чашта о занак пӯш, ӯ занак гузашт рута яктарафа кун, нигоҳ накун. зани мардака ба шаҳват нигоҳ накун. дар зан сатр ҳаст, дар мард ҳам сатр ҳасту. чо дар ягон фақат зан хай медонам ки гунаҳгор бисёртар дар дусаф зан аст, лекин ко ҳамон дина ман як матал партофтам ки ҳамон занака фоҳиша ки мекунад, мард мекунад. вақте ки зан отказ мекунад дар вай, номи вай фоҳиша мебурорад, дар ҳамҷо туҳмат мекунад ки вай фоҳиша. вақте ки вай номи вай туҳмат шуд, вай мега биёхак фоҳиша шавм. бисёртарги сабаби бадбахтии занҳо аз тарафи мардҳо мебурад. мардҳо он қадар намехоҳанд занҳо фоҳиша шудан, чаро фоҳишаҳоро истифода мебаранд? ҷеята шаҳло теҷе ворид шудан, аммо апаи шаҳло боша. апаи шаҳло авай дар беҳтарин суханонро гуфте модари азиз, аллоҳ баракатон тия. ман ҳамин гуна фикр ақидаҳои хуб боша ки ворид шаванд, мисол барои мо фарзандошон фаҳмонанд, беҳтарин мешавад. мана акаи Расулҷон, суханои апара чӣ хел қабул мекунед? суханои апа 100% қабула иншаллоҳ. ҳамин
ки мо айрӯи мардҳо хеле ҳадисҳорам кӯшиш ҳастанд, кардем. ҳатто гӯем айрӯи ҳадисҳои паёмбарам ҳастанд, хато намекунем, чунки паёмбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам мегӯяд ки ҳар коре ки дар зиндагитон дар даруни оилатон, яъне дар даруни хонатон мешавад, яъне ки наҳй кардагиам пайғамбари худо ки ҳамун коротона ба берун наброрен, ё зан бошӣ ё мард, ҳар коре дар дарун мешавад ба берун наброренаш мегӯяд пайғамбари худо. Чунки як рӯз ҳазрати Фотима, яъне духтари пайғамбари худо мебиёяд ба пеши пайғамбари худоро жалват мекунад, ба рустиш гирем жалват мекунад ки ё падар мегӯяд мақсад ки Али зан мегирад. Али яъне шавҳари ҳазрати Фотима буд, думоди ҳазрати пайғамбар. Мегӯяд ки шавҳарам яъне ки зан мегирад, яъне дуюм мегирад. Мегӯяд як коре кун ки гапи шумо мегзарам, мегӯяд зан нагирад, зан дуюм нагирад. Ин мехеза мегӯяд ки хебра ба хоната, мегӯяд мақсад пайғамбари худо мегӯяд хебра ба хоната, мегӯяд ягон мақсад ки хеле гап хавороро набиёд, тамоман гапи хоната ба иҷара набиёд. Хоб хай баъд мефаҳмад ки зан мегирифтай ҳазрати Али, яъне ки зани ай тарафи душманои ислома мегирифтай, баъд пайғамбари худо дар ғазаб мебиёяд, баъд мехеза мегӯяд ки агар ки зан мегирӣ, агар ки зан душманои ислом зан мегирӣ, духтари мара ҷавоб те ва халол. Мақсад ҳамиқа мегӯяд, яъне ки пишти духтарша тамоман намегирад дар бораи зангирӣ, ҳатто ай душманои ислом вай зангир шудан, хай ба тариқи фребу вайш карда будан, ҳатто пишти духтарша нагирӣ. Вақте фаҳмид ки ай душманои ислом вай ҳамун зан, гуфт ки духтари мара ҷавобша бути агар не марҳамат ба зан гир. яъне ки пайғамбари худо насиҳат мекарданд, пеш ай вафотшунам васият мекарданд то мусалмонои то охири дунёро ҳамин васиятҳош иншааллоҳ ки меравад. Именно барои яъне ки ҷавон духтаро ҷавон писаро бояд ҳамин коре ки дар даруни хона мешавад бояд ба берун набурад. фармон доданд пайғамбари худо ки гуфтанд ки накунед ҳамин корро, наброрен, ягон сухани даруни хонаро ба берун набуред. суханои ҳаққи шавҳар ай ҳаққи зана боло дар ислом. Шавҳар яъне ки равнавеси нестанд, зану шавҳар ҳаққошон баробар нестай дар асл. ҳаққи шавҳар болотар аз ҳаққи шавҳар ай зан болотар аст. пайғамбар мо саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфт ки агар бар ман мешуду чиз, ман баъд аз худованд мегуфт ки дар шавҳарои худошон сажда кунанд, ки лекин ки ҷуз худованд дар ҳеҷ ки сажда кардан иҷозат нест. лекин то ҳамин мартаба бардоштани мард аст. лекин ки ман мегӯям ки ҳуқуқи зан ба шавҳар баробар шуданаш дар дигар маънош омада гишта ки нек хеле омада. ман ҳамин одам медаҳам ки маълум аст ки мард аз рӯи модар биҳиш меғалтад, зан аз рӯи шавҳар. бале, суханое ки модари азиз гуфтанд, уҷа нафаре як бародаре буданд. вақте ки сухани ҳаққа мисол мегӣ, ҳамин зан ки гуфтем, ҳамаи занҳоро дар назар надорем. ҳамин хиястай модари азиз? мард ки гуфтем, ҳамаи мардҳоро мо дар назар надорем. ҳастанд мардҳое ки ин сухан дар ҳамун мардҳое гуфта мешавад ки ҳамин мардҳо ба ҳамин корҳо шомиланд. ин сухан дар ҳамун занҳое гуфта мешавад ки ҳамун занҳо дар ҳамин хеле феълу рафтор шомиланд. лекин иҷа як бародар будак, вай ба худаш кашидеса, мега ҳама ин гуна нестай. ин қабулай, ҳама ин гуна нестай. некем ҳамун нафарое ки ҳамин гуна ҳастанд, ин сухан барои ҳамун нафарое ки ҳамин гуна ҳастанд гуфта мешавад, барои ҳавои гуфтестиянд. рост одамо бояд дар худошон накаша. ин дар ягон кас намёк дода шудагӣ нест. инҷа манам занам, шумо марде. ман шумо намегӯям ки шумо мардо, шумо иминои ҳамин хел инсоне. ман мегӯям ки инҷа дар бораи занҳо, ё ки шумо намегӯед ки занҳо фоҳиша ва ман худам дар ҷои ҳамун занҳои фоҳиша гум барои ки вай зан омада шудагӣ. не, хай дар ин гап соҳибша худаш меёбад. бале, 5-50 баробар нест апай шаъло нависонда. ана як чизи дигар дар ёдам омад барои занҳое ки мақсад ба ақлан, яъне ки занҳое ки
در اصل زنهای خوبن، زنهای صالحن و زنهای گویم که کاملن. در همین افیرو یعنی که افیر چند افیر گذشته در اکای شادیبک ما گفته بودم که در ما چند نامه اومد ای درن یوتیوب، یعنی که ای اپا و خواهرای همین یوتیوب اومدن وقتی میبینن که سوال جواب اسلامی میکنیم در کانال ایسو خیلی همین خیلی دیدن یولی کردن که اگون دوملوی کلانم بعد سوال دادن در باره یعنی که طلاق در بابی طلاق. خب بسیار نامه‌های دراز نوشته بودن، یک خطا نکنن 7 یا 8 کس نوشته 7 یا 8 نفر نوشته یک چند تاشا روی مقصد که دوملوی کلان پرسیدیم خیلی بعد جوابای انیقشون بودیم. خلاصه چی گفتنیم در همینجا همو نامشون نمیگیرم انشالله شاید که همینجا ده باشن بعضیش گوش کردسته باشن نمیدونم. در همونجا نوشتگیه که برادر شوهر من یعنی که من زنی مسلمان هستم الحمدلله 5 وقت نماز میخونم و حرمت احترام شوهر را به جا میبیارم و شوهرم حرمتم نمیکنه خدمه حرمت نمیکنه یا فرزندم حرمت نمیکنه نگاه و بین نمیکنه نگاه و بین خوردن و پوشیدن نه یعنی که تربیت مثال یا جو میگه در همین راستی زندگی میکنیم بگه ها میبیه فرزندان با مهر میدوان مقصد درجون و پیوتجون پیش میدوان ازان سالشو میکنم همین میگه چند سالشی در همین جدم همین خیلی فرزندان نفرت پیدا کردستن میگه با پدرشون. خب در باب طلاق خیلی سوال داده بودن جوابشون دادیم نه که ما همو زنها رو همو اپا و خواهرها رو فکر کردم که چقدر انسانای خوب دیان چقدر زنای خوب دیان که مقصد که درباره شوهرشون اوج دلشون شبهه کرده است که همین زندگی من در همین خیل شوهر درسته یا که نمیگه همه سوال کرده است که اکا همین خیل شوهری حق خر دارم یعنی که حق مردم میخوره عرق مینوشه یا اینکه حتی زنهای بیگانه صحبت میکنه با تلفن میگه میدونمش در همین خیل مردی فاسق قطعی میگه ما زندگی کنم یا که نمیگه سوال داده استایدم من خودم حیران شدم موندم که این خیل زنکورم بود یا که من اکثریت خطبگی رو ای زنها میدیدم نه که این دو خطبگی رو پره با پرگی ای مردک بودم مرد اینقدر بیناموس اینقدر مقصد که به اهمیت نسبت به زن نسبت به فرزندش میشیده. سبحان الله. این چه زندگی حساب کنیم که چه فهمیم که این چگونه زندگی باشه زندگیش یعنی یاز گفتم که شوهرش حق مردم میخورده یعنی که شراب مینوشیده با زنهای نامحرم صحبت میکرده با تلفن یعنی که شهوانی صحبت میکرده وقتی که میگه که من گپ میزنم میگم که مردک بیا نمازو تا بخوام بس که کارای مقصد که بیراحتی را و کارای بیمعنی را بس کن خب میگه که من میزنه یا اینکه دشنامو میتیه یا اینکه مقصد که بعضی میگه یا خیلی محل شد که گفتک ما که جوابی تو دودگی های مقصد نه گفتی سر داد من گفتی جوابی تو دودگی های و همون خاطر دیگه در دل شبهه پیدا شده که اکجون میگه قطعی همین خیلی مرد زندگی من حلال های یا اینکه زندگی کردن ممکنه قطعی همین خیلی مرد یا اینکه نه. خب الحمدلله در سوالو جواب داده نه که در رفتار همین اپا بود خواهر بود در رفتار همین من حیران شدم این قدر زنی خوب و صالحه و زنی مقصد که خدا ترس و زنی با عقل بوده که حیفی همین زنک به همون مرده خدا بگیرم خیلی مرده که بیناموسه که همین خیلی زنی صالحه را نگاه نمیکنه خدا بگیرم همین خیلی مرده که بیناموسه که زنهای یاش میگیرن مثال نو توی میکنن میگیرن اهمیتشون نمیتین دشنامشون میکنن تربیهشون نمیکنن زنم تربیه کرده میشه البته بله البته تربیهشون نمیکنن خیالی میکنن که ما زن میگیریم زن باید خودش رنگ حوره جنتی خیلی که در قرآن وصف شدگی که مقصد که میره به جنت حوره خودشون خیلی وقتی خونت میدروی همو قصر باشه خونه باشه هر چیزی باشه حوره قطاره اگه استودگیان چند حوره که نصیب بوده باشه
همه خیلی دست و پیشی بار فقط السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله، فقط سلام میگن. سلام میگن. در سوره الرحمن اومدگیه فقط هروی جنتی سلام سلام میگن وقتی میدروی. بله انا مردهای به عقل خیالی میکنن که زن ما بگیریم رنگ همون هروی جنتی همین میبیاریم شو فقط ای خونه بدرویم همین سلام میتن فقط انا یگون خطاگی ندارن یگون گناه ندارن یا که اوشه به تمام درجهش میتونن یا که شوربو را پونشلو را یا که خصوصا پخت پز یا که اوتیکنیه همه هنرده در نظر داریم به تمام درجهش میتونن ده نه که ایخی نیسته که زندگی همه بیوریش خیلی روز 2 روز 3 روز 4 روز آموخته میشه قطیش میبینی که اون چی گپو میگه بلند گپ میزنه یا که بلند میخنده یا که یگون شوخیش میکنی یا که گپ میگردونه. الحمدلله گپ میگردونه. بعد در اینجا باید راه افتاده نشه باید تربیه کنی. بله تو بگی که عروس یا اینجا بشینه که قطعی چند تا صحبت کنیم یا پیاله چای گرمش میکشه یا که یک پیاله چای گرم میکشه بله میشینی. بعد اوستا میفهمونیش خیلی خندت ما در محفول نیست. اگر که حرمت ما بجو بریم بلند نخند در پیش مردم نخند یا اینکه مثال که حرمتی که به مادر ما کرده خیلی ما در محفول نیست. اگر به خاطر ما را خوشرو بدونید مادر ما حرمت کن تربیه کرده میشه و زن البته میگفتم که زن میبیاید ترسو هم میترسه که در خونه شوهرش راه گردیش بعضش راه گردیش میترسن که یکی خطا راه نگردن تربیه میکنی زن. روزی اپای گلجهان گفتم جدا که مثل زنها میروان گرچند مادرشون هم تربیهشون کرده باشن میروان که او به او خونه شوهر تماما دیگه زندگی акаи расули акаи юсуфҷоно ба фикрам хе накаут хош бурдаги ҳодиса туёлам چی با؟ نه اکا میشه افراز کانتا چی شیدم باشش زنگ اومده بود هم زنگ خیلی گفت храпити домадеста буд نه راستی ایما دا زنگ الله اومده بود دیده برکت چی بیار. شید با تلفن گه قطع البته برمان زندگی یک خوب است. زنگ نابود نشو البته بله. درست کلمه زندگی یک خوب است که هر یک صحیفه البته هر یک صحیفه همون کتابه باید ما یعنی که درست پر کنیم اما خیلی که یک معنای خوب داشته باشه. وقتی ما پیش خود اگر الان کتاب بنویسیم چون چی می نویسیم فکر نکرده بنویسیم که چون چی می شود کتاب معنی نمیکنه تماما معنی نمیکنه. اگر فکر کرده بنویسیم درباره اگون چی فکر کرده بنویسیم همون هر یک صحیفه شو پر کنیم انشالله کتاب به معنی می شود کتاب پرمضمون می شود. الحمدلله ساز انشالله شما سازن خوبه انشالله. خوش آمده برادرو مادرو خواهرو همه کسا خوش آمدین با کانال کازان تجی برنامه سروشنا خوش آمدین زنده باشه الله برکاتون تیا نفرای وارد شدین پخش مستقیم همراه ما صحبت دارین نفرایی که وارد شدین نویسنده هستین کامنتاری ها دا الله برکاتون تیا در جهت ҳозир дар ҷиҳати чӣ гап задеса буди акаи ки расул дар бораи яъне тарбияи зан шуморо хобатон бурда чӣ ака шуд не ман хоб набурда ҳамин нав охирон суханота ман соз гӯш накардам барое ки звука куштагӣ будам мисол гуфтам ки охир ҳамин занам тарбия карда мешавад вақте ки нав мебёриш тарбияш карда мешавад вақте ки баъд ки худо ки ахмақӣ кардӣ ҳаҳа хандидӣ занам барбар ҳаҳаҳа хандид давно ки назадӣ насиҳатш накардӣ тарбияш накардӣ ранги худат хар мешавад мерава охир бале ҳамо чӣ феъли рафтори ҳамо оила дошта боша вақте ки зана мебиёрӣ ҳамо феъли рафтори ҳамо оилара ҳамо зан мегира бахча албатта ина
мисол тахминан лаҳҷаҳои гапзании худмон ҳархелае, аз ҳар мисол шаҳри деҳоие гапзанимон ҳархелае. Мана як тараққии дига мисол зан мегирӣ, занта мебиёрӣ, лаҳҷаи гапзании вай дигар е, лаҳҷаи гапзании ту дигар. як моҳ, 2 моҳ, 3 моҳ ё 4 моҳ ё 1 сол зиндагӣ мекунад, ҳамон гапзание ки худмон гап мезанем, ҳамон ай тарафи шавҳараш гап мезанад, гапзании ҳаваи феъли рафтори ҳамон хонаводара мегирад. Чӣ рафтору гуфтор мекунад, ҳамона ба худаш мегирад. Некем агар чӣ хеле ки гуфти акаи Расулҷон ки агар мардак мисол аҳамият натия, ба ҳамӣ ханда даруш хандидан гирав, ҳичи нагӯва, дам назанаша, ҳаминтурам ки хандидан гирифти, ба ҳам таи шата монданат мегирам, ба ҳам болои сарда свор мешавам. Мегам ку ду соҳиби гоҳ баста, ба ҳам хеле мешавад. Так, акаи чил ҳунар хуш омадӣ, бародари азиз. Саломатӣ чӣ хел шуд, дӯсти азиз? Мана ки бародари азиз, бародармон Юсуфҷонам ҳамиҷа дар гӯш каресаймона, Аллоҳ баракатиш диҳад. Айни бародармонам бо фикри ақидаҳошо бо гап зана, бо беҳтар мешавад. тарбия ба шарти зану марда мешавад ки агар ҷоҳил набошанд. Албатта мо дар бораи ҳамун ҷоҳил будана набуданаш мешавад. агар ки ҷоҳил бошанд, ин зиндагӣ ва ё чӣ мешавад? Бале. Так. 10 нафарам рози пахши мустақимда. خیلی سوزای سلامتی. خدا همیشه ساز باشه. اکای چیل هنر زنده باشی. اکای رسول از خودت یک خواهش داریم. فقط نگو. در حق برادرها، مادرها، خواهرها یک دعای خیر میکردی بسیار خوب میشد. بسیار خوب میشد. دعای شما این اکای شد. من دعاشون دادم وقتی که تو وارد شدی. Алака иҷада да байн, ҳози байни мисол да бари ҳар дуи мо хити, да байни худати. Барои ҳамин пешдиро худати. Я дуо ами оятои Қуръон ами я дуои хайр медодишона бисёр хуб мешавад. Не маҷбур нестаю. Ман настаи ва накунед соат 3 шав шудагӣ ҳар дафъа 3 шав да гап занед, шумо медонед ку чӣ хела. мақсад ҳаволиён гаранда мавҷудот комил. бале о як дуои хайр тем бачаҳора акаи Расул ба баъдан эфира қатъ кунем. ҳоли иҷада мисол 10 нафаранд. ҳоли 300 нафари дига бо канали ҳунар ва табиата интизоранд. мана кофтан ёфтан омадан. одамои канали ҳунар ва табиат ворид мешуданд, кофтан ёфтан омадан. фаҳмидӣ? уш канали хитай ака? канали ҳунар ва табиат канали мана ё ин канали апамонай, ин пахши мустақими апарам пеш мебарем. раҳмати калон ки дуромада дастгирӣ мекунем. некем дар инҷа мисол дар бораи мавзӯе суҳбат мекунем. фақат хоҳиш вақте ки мисол суоле мисол пешниҳод мекунем, ҳамина мисол коре кунем ки кӯтоҳ карда ҷавоб диҳем, дуру дароз нашавад. мегӯянд ку суханро аз дарозӣ дор кӯтоҳ, ки аз бисёр гуфтан кам шавад роҳ. бо як намуд дига мегӯянд сухан дониста гӯ чизе ки гӯӣ, вагарна оқибат рӯи ба рӯи. ҳастанд нафарое ки ворид мешаванд, эҳтироми забоншона намедонанд, шояд дағал сухан кунанд. барои ҳамин кӯшиш кунем ки ҳанами эҳтироми забони худмона эҳтиром кунем, забони худмона посбон бошем. беҳтаринош мешавад. ҳамин забони худмона посбон бошем ку дунё гулистон мешавад. некем ҳамин рӯи забонмон фақат таи шата мемонему, гапшинав мешему. баъд ин ҳами ҳақороти даштноми якдигар ҳамин
ягон пешравӣ ҳаста бародаро, ҳама қишавандагӯин. ин бародаро мана кофтанӣ омадиян, бутурбурод гуфта мазоқ кардисиян. аллоҳ баракатшонтия. Зинда бошӣ ки акаи Юсуфҷон, акаи Расулҷон, аллоҳ баракатонтия, раҳмати калон ки бисёр суханои хуб гуфтен. Акаи Расул, хай хоҳиши мо мешава ё ки намешава? акай Шодибек дастон боло бардоштаги омин гуфтестам биё. Дастои манам боло бардоштаги не кем забони шуморо нигоҳ дорем ки кай овозиш мебурояд. ман дуо метем дар охир як ояти Қуръона дар охир мисол як дуои аз оятҳои Қуръона мисол мехонӣ ва баъдан омин мекунем. хуб, бисмиллоҳи раҳмони раҳим. даст ба дуо мебардорем бародарои азиз, дуо мекунем ки худованд ҳамаи мову шуморо ба роҳи рост, ба роҳи иҳдина сиротал мустақим, ба роҳи ҳидоят раҳсипормон гардона. дуо мекунем ки худованд ҳамаи мову шуморо аз ҷумлаи бандагони шукркунанда, зикркунанда ва ба роҳи хайр тавфиқ киямон. дуо мекунем ки нафарое ки мушкилӣ доранд, худоя худованди карим мушкилиҳошонро осон гардонию мушкилиҳои болои саршон омадагиро паси сар гардонӣ. худоя худованди карим нафарое ки орзуи фарзанддор шуда надоранд, фарзанд надоранд, худованд соҳиби фарзанди солиҳ, солиҳа, солим насибшон дорӣ. нафарое ки зан надоранд, худованд соҳиби зани солиҳа гардонишонад. нафарое ки шавҳар надоранд, худованд соҳиби шавҳари солиҳ гардонишонад. нафарое ки наздикошонро аз даст додагӣ ҳастанд, гузаштагиҳошонро раҳмату мағфират гардона, гӯрошонро пурнур гардона, рӯҳҳошонро аз мову шумо шод гардона, ҷойҳошонро ҷаннатулфирдавс гардона. дуо мекунем ки касоне ки сафар доранд, худованд сафари сафедшонтия, сафари бехатаршонтия, чӣ орзу ҳаваси неке дар дилҳошон доранд, худованд ба ҳама орзу ҳаваси некшон расонашону орзу ҳаваси некшон ҷомаи амал пӯша. худоё ин ҷамоатро нигаҳ дор аз парешонӣ, ки ту қодиртарини қодирони дар нигаҳбонӣ. нигоҳи раҳматат ё раб ба сӯи ин ҷамоат кун, ки ҳар вақте ту хоҳӣ ин ҷамоатро шафоат кун. эй фатоҳи бахшанда, бикушо ту дили банда, то банда мусалмон шавад, хонандаи Қуръон шавад. акай ки Расулҷон, шуморо интизорем, даст ба дуо мебардорем. оят бихонем акай Шодибек. бале бале. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا فكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الهی آمین. خدای خداوند کریم
нафарое ки мушкилии болои саршон омадагиай худованди карим мушкилиҳошонро осон гардонӣ. Нафарое ки паси панҷара ҳастанд, дуо мекунем ки худованд аз паси панҷара раҳошон гардону ба пеши зани фарзандшон, ба пеши хиши ақрабошон соғ саломат ба лаби ханда баргардонашона. Аллоҳумма ғфирли ва ливолидай ва лиустози ва лиҷамиъи лмуъминина ва лмуъминот ва лмуслимина ва лмуслимот алаҳёи минҳум ва ламвот иннака муҷибу даъвот ва рафиъу дараҷот ва мунзилу баракот ва қозил ҳоҷот бирахматика ё арҳамар роҳимин. Амин ё раббал оламин. овозатон хаста набошад, акаи расул зинда бошӣ. бародари азиз, раҳмати Аллоҳ. Ина бародарои азиз, аз ин хушбахтӣ дига дар куҷоя бародарои азиз? Ҳамин чем як шудумшава кардану ҳамин якдигарро ҷанг шудана қати якдигартон намешава ки инами хеле суҳбатҳо гузаронем. Ҳамун обуначи худаш мебиёяд, ҳамун куҷоеда ҳастай, ҳамун обуначи худаш давида мебиёяд пештон. Ай ҳамин намешава ки ҳамин корро кунем бародарои азиз. Як суҳбати дӯстона, як пастию баландии зиндагиро фаҳмондан ба якдигармон, бовар кунем ки ин як пешравӣ мешава. Мардак бурида ин гапа мардакиш пешравӣ яъне инда мешава. Лекин ин хеле ки ин гуна бародарон мекунанд, мисол баъд дуромада дар тиктоку дар инстаграму барои як духтар хеста ҷанг мешаванд. Аксарат мон ҳамун арӯситу ҳамун булҳаваситу ҳамун товтеиту хутахнукунӣ некем охи ин чиё мегзара мера, ин маишате мекунӣ мегзара мера, лаззат дора 10 минут, 1 соат, 1 сол лаззат дора, некем як умр ҳасрат дора ин чизо. Айни кора як камтарак дурӣ ҷӯем, беҳтарина беҳтаринош меша. Ака як нафас хуш омадем. Ваҳдат дилавой хуш омадӣ бародари азиз. ҳасрат ҳамдора ҳасрат баъд рӯзи ҷаста ки пага мегӯянд дар як каса задӣ пага дарта мезананд, аммо апау хоҳару модару мисол зантори чизори ба ҳамон сари ҳамон меяд. Ирам фикр кардам накур. Бале, мақсади хутон ин ки мисол прежде чем як кас ҳақорати дашном кардана ё ки ба хоҳари як кас ё ки ба модари як кас наздик шудана, аввал ақла хуб кор фармон ки ту модар дорӣ, ту хоҳар дорӣ, ту ҳамсар дорӣ, ту хешу ақрабо дорӣ. Аксариятшон мега ки ман хӯҳар надорам. Майлаш хӯҳар надорӣ, модар дорӣ ку. Бо мега ки модар надорам. Охи ки таваллуд карагиай? Модар таваллуд карагиай. ҳар хелам набоша меша фарзанддор меша, зандор меша, фарзанд дар рӯзи меша ки хиёл мекуна ки ман ина хоҳар имрӯз надорам, пага модарам надорам, тамом дига нест. Рӯзи меша зандор меша ё мисол духтардор меша. ин чиз ҳамин худованд карагиа ки дар ҳамин дунё ҳам азобша мебинӣ, дар он дунё бо хай ҷониби Аллоҳ бо сахтарша мебинӣ. бале ҳар чӣ кардӣ мебинӣ, ҳар чӣ кардӣ мебинӣ. Агар модар надорӣ, ай зан мебинӣ. Агар зан надорӣ, ай духтарат мебинӣ. Агар духтар надорӣ, ай хоҳарат мебинӣ. фарқ надора. ин дунё ҳамин хел сохта шудагиа. ҳар чӣ кардӣ мебинӣ. ҳамун вақте ки ҷавонем, ҳар кор дар ҷавонӣ мекунем, дар ҷавонӣ тавба кардан нашъаи пайғамбарист. Дар пирӣ тавба кунӣ, нашъа барӣ ё набарӣ. Ҳамин чӣ коре дар ҷавонӣ кунем, ҷавонӣ як қурчи қуввати хестану шиштан, ҳурмату эҳтиром, ҳамаи чизи зиндагиро мисол дар ҷавонӣ кунӣ мешава. Некем як беҳуда як шоир нанависондае ки эй дил чӣ давидӣ бас кун, бар мӯи сарат сафедӣ дидӣ бас кун. ҳарчанд давидӣ ба ҳавас, аз лоларухон чизе надидӣ бас кун. ҳамин қадар давидӣ бас кун, дар мӯи сарат мега сафедӣ дидӣ бас кун, ҳамун духтарбозита бас кун, ҳаромхӯрита бас кун, фиребу найранкунита бас кун. як ибодати Аллоҳ дагузара, аз лоларухо чӣ дидӣ? Маишат кардӣ, қати духтараш рафтӣ, қати духтараш рафтӣ. Чӣ дидӣ ай лоларухон? ҳеҷ чӣ надидӣ, бас кун мега. ҳарчанд давидӣ ба ҳавас,
аз Лоларухон чизе надидӣ бас кун мега. Лекин фикр намекунем ки мо дар ин дунё меҳмонем, гумон мекунем ки мо дар ин дунё абадием. البته همو عبادت هم باشه، هر کاری نیک هم باشه در جوانی زیب دارد. وقتی بله. پیر شدی که او گفتی خودت که دیگه آیا ایمان بری یا نبری. او پیری در گفتی ایشان اینجا دیگه یک جا خشد میته که بخیزی تورات کنی یا نماز بخونی، یک جا خشد میته که یا که پلا یک جا داری دیگه که یک از در خیر کنی، یک از در یک کاری خوب کنی، یک از در یک کاری جسمانی خیر کنی. پیر شدی دیگه هیچی. هر بله. کار در جوانی زیب داره. حرمت احترام هم بیننده همی اگر اهمیت دادگی باشین جوانای یاش مثال بچه‌های اگر 15 14 16 ساله باشن وقتی حرمتت میکنه اکاجونت میگن چه شیرین میتوه، چه شیرین میتوه. وقتی کلان ساله یا سال 2 ساله خرید مایده اکاد بگه کو شیرین نمیتوه در نظر چون خیلی اهمیتش نمیتی، خیلی حرمت هم. نه که وقتی جوان اگر که حرمت میکنه چقدر شیرین میتوه میگوی این بچه با ادب با اخلاق بچه اشتباه کنه. ва баъд беҳуда нагуфтиян ки сухани хуб моро аз ҳелчаш мебурояд. ҳами ака гуфтанда ягон ҷои мо кам намеша, ягон ҷомон кам намеша. некем аксариятшон ҳами сухана дар забоншон овара наметунанд. ё ки ҳей меган, ё ки ҳей мегану ё ки буқа рада рафтеси ҳей мега файрод мекуна, ту мега хушрӯ раҳгар, чӣ хеле раҳгаштеси, ба як кӯча мегузарӣ, ҳами хелеро дидагӣ? Чӣ хеле раҳгаштеси мега хушрӯ раҳгар, ки бо нашиканем та. Мақсади ҳами хелеро ман намефаҳмам. آیا مقصد ندارن در اصل اتشاد بیگ و یا یعنی که فکر ندارن، یعنی که عقل ندارن در حتی بگیم. همین کودک کودکی برای یگان چیز گریه میکنه که مدام خیلی بودن کودکی نو راه میگرده که خیلی کلان شد. هوای کلان شد پروستا. این میخواهش که اینم قیدت بازی کنه و بازی ایده نظرش ده. شو را بگرد بازی ایده نظرش. عقلی خیلی چیز نداره، کامل ندارن. بله. عقل همه داره و اما کامل شایش که بعضی آدم دارن. ما و شما فکر میکنیم که مثال حالی جوانیم بعد پیر شویم خیلی یا که عبادت الله را میکنیم و بعد یگام عمل صالح میکنیم. لیکن بهوده شاعر ننویسنده که اجل پروای پیغمبر ندارد. اجل پروای پیغمبر ندارد، اجل پروای سیم و زر ندارد. عجب رسمی است رسمی آدمیزاد که عمرش می رود پروا ندارد. اجل پروای پیغمبر ندارد، اجل پروای سیم و زر ندارد. عجب رسم است رسمی آدمیزاد که عمرش می رود پروا ندارد. نگاه کنین که رسمی ما عجب رسمه عمرمون می رود پروا نداریم. نه پروای طاعت عبادت الله را داریم، نه پروای گویم حرمت و احترام را داریم، نه پروای زندگی را میکنیم. اکثریتمون فقط امید به پیری میکنیم نه که موخی ای خواجه از این جهان چرا بیخبری، روزان و شبان در طلب سیم و زری. سرمایه تو در این جهان یک کفن است، آن هم به گمان است که بری یا نبری. نامین سرمایه ما و شما در این جهان هم یک کفن است. همین فکر کنین که همین ما میبریم یا که نبریم. انشاءالله مهربان میدونم. بله درست کارت خیر اکای رسول برادرها همش خوش اومدید میکنیم. 4 نفر موندگیانو افیر قطع کنیم میگیم روزی با کانال هنر و طبیعت افیر میکنیم. انشاءالله با صحبت میکنیم. چی شد؟ هیچی نشد. اما 100% برادر
бардори азиз Юсуфҷон, акаи Расул, раҳмати калон барои дастгиритон. Фақат мисол барномаи дигар да мисол ворид шудем, мисол яке ворид шудем. Ман суолҳо тайёр мекунам, мисол бародарое ки ворид мешаванд дар ҷиҳати мисол зиндагӣ мисол суол пешниҳод мекунам. Иҷа ягон ҷои айби изош нестай дӯстои азиз. Ягон грамм шар надорен. Фақат мисол агар донен мисол ҷавоби суола фикр ақидаи хутона мисол кӯтоҳакак ҷавоб диҳен. Дароз ҳам шава ҳичи намекунад, лекин фикри ақидаи хуб боша. маънии мантиқи хуб дошта боша. Авсони деви хулиган набоша. Хуб? барои ҳамин аллоҳ баракатон тия, раҳмати калон ки игуна суҳбатҳои хуб карден, игуна фаҳм монден. Акае ки садовник зинда бошӣ, акаи Расулҷон. Иҷа ҳам садовник дорем, ҳам плиточник дорем, ҳам сварчик худам. шикастагиша пеши худам роӣ кунем. акай раис надромад, ман ҳавай аҷда доштам. Акаи раис ворид шуда наметонанд. Ай чӣ сабаб? Ай сабабе ки ҳоли каналшон чи подключат караги неста, ҳамун телефон ворид шуда наметонанд. Фақат метонанд ки ба ҳамун телефони нам казанқати ворид шаванд, анам телефони дасти апақати. Фақат ба ҳамун телефон ворид шуда метонанд, ман қабулшон кара метонам. ба бидруям ба ҳамун ҳавай аҷда доштам, агане сурати бида мерафт. Кани оли метонанд авай силкаи каму казан дар силкаи канали худаш дромада метониста боша, интересная вообще. Метонам. Ки ҳамиҷада бошен, қудо ҳамиҷада бошен, ман силкара мемонам, агар ҳамиҷа бошен. Як нафас юмера мегӯяд ки ман моро намондем, ман мерам. Бози вай канали ҳунар ва табиат бо мебиёд. Ака як нафаса фардо худо хоҳад даъватш мекунем дар ҳамин пахши мустақими Казан ТЖ. Дар инҷа дар мавзӯи хуб суҳбат меравад. бисёр дониши малакаи хуб дорам монанди шумо бори акаи ки Расул. ай оятҳои Қуръону ай ҳадисҳои Расулуллоҳ мехоҳем ки ду суолш тиему, яду суол тиему, баъд ҷавобҳои суолҳоро аз оятҳои Қуръону аз ҳадисҳои Расулуллоҳ мехоҳем ҷавобоша гирем. агане акай шуд дига аллоҳ ёру мададкор кунад, агане майда пахтачиним рӯи кунен. агане ман шуморо пахтачинӣ роҳӣ карда наметонам, фақат шумо метонед. ман худами роҳ агар рози пахтачинӣ роҳӣ кунам, ҳамамона яке бора роҳӣ мекунам. не агане худам мебурам, агане пахтачинӣ худат роҳӣ раҳмати калом дӯсти азиз. бародар аллоҳ аз шумо розӣ бошад. омадем барнома меша дӯстои азиз, барнома меша фикри ақидаи хуб мисол дар бораи ҳамон мавзӯъ дорен. сразу вориди силка шавену ворид шавен, суҳбат рафтеса боша, интизор шавен, мебинем тона микрофона дастонда метиҳем, очира дар шуморо мебиёяд. фақат ин хеле чӣ нашавада, мисол вақте ки яктамон гап задистем, суҳбати яктамона гӯш мекунем, ҳамин хел мисол риоя карда шавад. чӣ хеле ки дар дига барнома агар гӯш карда бошен, барномаи дига одамода як лав мисол якта яташ гап мезана, яташ тамом ки кард, тамом ки шуд, баъд дигараш сар мекунад, бо дигараш ҳам хеле хуб мешавад. бале. хуб, фи амониллоҳ бародарои азиз, дар амони Аллоҳ бошен. саломат Худованд нигоҳон бошад, дар амони Аллоҳ бошен. Хайр. ина казан омадан қабулшон кардему, лекин ворид шуда наметонам. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. раис хуш омадӣ. раис салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ҳазрат хубӣ, тинҷӣ? وعلیکم السلام. алейкум ассалом ва раҳматуллоҳ. саломатитон хуб астай ҳама каса? худоро шукр. акай раис биҷо шудем, шумо дига бедарак шудем, пасрохон кардем, нав соати мо медем қариб 4 шидестай нав пайдо шудем як ҷой. рости ҳазратҷон чиз кардем, кор рафтам, навай кор буромам, мамам дуромам ки
گفتم که خیلی چی رفتی سر دوباره همون هیچ کار در آمدم ما راستی چی نکردم دیگه وقت که نداشتم دیگه ایستاده نتونستم نه و ما خونه در آمدم که گفتم که چی رفتی سر برام خودی پرسیدستم که جوش دیم چیکو کردم میگم همون رنگی همه خدم برین یگون نتاشا دارن چیکو نه اکر نتاشا نه و راستی همه کار ما از ساعت 10 ساعت تا ساعت 10 شب ایده ما مشخانه در کار میکنم دیگه از ساعت 10 شب تا ساعت 10 ساعت 10 روز ساعت 10 شب و خواهم بچه هم بچه تاجیکای خمونم الحمدلله با میگیره با هم پیش خونه را میوره خط پیش خونه دارم همین نزدیکی ها در زندگی میکنه نه همین همسایگی ها در با تانجه را میگیره میوره خیلی که رئیس همیشه بیو من همی سیری چویا برو رو ما همی خیلی همی بردک بریگو که همی 4 ساعته که وقتی کار مگو برای دیونگیش جدو کرگی ها کازم برای خیلی دپا قطعی عادت کدگیه کبو چه اگنه خاطر مو جام شیده کنه راستی ما هم یک بین همی رفیقای خدمان یک همسینفا هم خیلی یا رفیقا هم خیلی بعضا خیلی یک شوخی هم خیلی طریقا هم دارنده یک همسینفا این زن گرفتگی زنش یک طرف همی کویستان ایده زن گرفته من سر کار دا می رفتم که پیش خونه هم وقتی می گذشتم می رفتم و همی رفتم که تویرشو کجا ده و یک وقت راستی خیلی یک وظیفه هم خیلی در کارگاه در دولتی کار میکردم یک روز با همی پیش خونه شما گذشتم گفتم که بیا چیز بریم رایون نیره گفتم که ها بیا گفتم خیلی طرفای رایون بریم گفتم یک طرفی رایون رفتیم همین ساعت دیر گشتیم تا ساعتهای 3-4 دیگر را گشتیم آخر هر جایی خیلی تماشا کردیم و گشتیم اومدیم من راست خونه شون اومدیم گفتم که تو با اون کتیبه ما گفتم چی ما کیسه بود چیز گویا که اگه زن شما ندیده باشم اگر این زن شدید بودم گویا که ما از زنش پناه گاز زدی صدا باشم من تا با طریق شوخی قطعی گفتم چی کتیبه ما چشمکی کردی گفتم خیلی غرامکی نکن خیلی یک جو رفتی نگاه بدار همه قگه گفتم باید خیرخش کردیم و اومدم طرف خونه یا وقت شب در ساعتهای 9 بود 10 شب بود تلفن کرده قهوه خوری کرده ای بچه گفت چیکار کردی گفتم چی گفت که این زن ما گفت پاک زر راست خامینه گفت ای همه رفتگی تو جنگ من تمام نشدی ساده بهده نگوشتیم که همه ای کار از شوخی سر میزنم یکی باید گفت دیگه اکوا که شدی دوی شوخی میگن 93% 95% راست اکو بود شاید کتیباش چشمکی زده باشه نه این خیلی شده راستی من اگه سالهای 2000 تا سال 2007 در حکومت کار میکردم بعد همون کتیبامون اگه اداره مون درون با درون ایده مثلا کتیبه بیرون داشتگی بود ای بچه هم راستی در همه هر وقت او میشه خیلی کتیبه چای میاره ایسوسه یک وقتی یوشیگری و همه یک چیزا که بود خیلی شوخی اکی خیلی یکم مقصدی همه اکی قسم با والوهی که یکم خیلی شوخی های مثال غیر دینی نیو هم تو گپ قطعی مثال یکم شوخی میکردیم خیلی چیز میکردیم بعد چکه وقتی که خیلی میدره آدم همه هر خیلی باشه چشمت میچسته یک نگاه میکنی که آخی این خیلی نباشه اگر ما چیز اگر ما اون چشمکی هم نزده بودم من خیلی برام نگفتم چشمکی زدیم من گفتم که چی کتی به من بسیار نگاه میکنی گفتم خیلی خیلی رفتی پیش خدا نگاه کنه همه گویا که همه چیز کردن اگه ما به طریق شوخی بوده یا وقتش نه پیش ایو که من این کار بکنم همه یک روز خفیدن دستام و پوچیدن همه تنم همه خیلی گاز دیدن سیاه کردن نه هر جا ما سیاه کردن خیلی اکا زندگی چی خیلی اخواه میوه خونه ده گفتن قطعی زنش جمع میکنیم خیلی اکا الحمدلله
کزنم خداوند برکت بده که خب به عقل بد هم نیست آخه عقلش کم بعضی وقت عقلش کار میکنه خدا را شکر خیلی گفت چی حال احواله گفتم که خیلی حال احوال همین کار همین محله ما و همین چیزی مودا گنده کار معمولی شدگیه که همین توبه کدام نزد الله حاضر همین بچه های زن میگیرن که همین گردناشون هم میگزن تا حد درجه ای که میکنن سگ برای میکنن میگیرنده تا همین درجه رو همین خیلی کار همین خیلی بیمانش درفته اگه ما خیلی سوستره بودیم که اگه هم همین پوچیدن خیلی سیاه کردن یک خیلی گزیدن زساس میموننده همین با همین اگر اصطلاح روسی بگیریم زساس میموننده همین گردنای همین بچه های زن گیرده حاضر همین قدر همین کارا بسیار باشه یک خیلی الحمدلله که ما زندگی ما قطع کرده قطع خدا را شکر خداوند اگر هر یک انسان رنگ زندگی ما زندگی بتا انشاءالله که اولان گرستان می شود بله بله بهترین خیر از ما نمیبرم زندگی به آرزو شیرین نبود زندگی به آرزو شیرین نبود زندگی آرزو شیرین نبود بله سلامت باشید خوب برادران اکه خیرخش میکنیم رئیس زنده باشی الله برکتت تیا فردا اکه وارد میشوی بعد سخنای اجرا سوال ها داده میشود بعد اکه سیری چای با ما میبرورم فقط یا برانجلت پوشو یا کاسکا پوش کلاده مایلی نصیب انشاءالله ما پگام کردم خدا خواهد پگام کردم خیلی اسپیت کنم بیام انشاءالله بعد وقتا با هم خیلی راش فهم کنم دامه خونه باشی دامه خونه باشی همون مورد افیر میکنم انشاءالله الله یار و مددگارتون باشه برادران عزیز اکای رئیس اکای شبیه برادر یوسف الله نگهدارتون باشه خوش آمدین همتون خدا نگهدار. شما هم هزار